papa never too. And as I'm call 66. It's a house when ya and I call you we saw what you and who age no 50 Mrs. Tamba. So I'm in farmer. Yeah, I'm in the track. I know no. Oh, the missing and I said on night come. I'm a cocoa said number 2. And I said, and I bim. I catch it, papa, and say, and say, scan won't you add a local bush to you? Won't you add there? And much better on I the one who said, dear Prissy for Abba. So called to say, I am got on for the call Gusu tree. I want to see the water. I could see quarter. I didn't so. I'm from a car. I didn't more you say I didn't hear. To go like transporting. Yes, you could feel kind of light. A way I will be especially. And I was a bar on the government transport money and do. And I was saying, Ebi a me fun what that 67 che say approve for ya na papa ne na anopa be 60 na class ya dwen ho ni se ma me ni afa so na ni ye fry kapu mu ni na misu eye me ya pa che say me ti se ba madam si ti kwa ka se me ti dia me ni di se we questions say e na mo no ma so ti se me ni e fra me because at 6:30 na me ti come no bi na me sori ya pa omu bedi obeka bibia se akwadawe me osu na me ka device sometimes so na makase akwadawe ogina we obata se na me hu ni mo bo pa na obi a be shite akwadawe mfi be ogina ya be se bra se ayasem tibi se one fa ba shedan kase bontin so ni ntimi ni papa anhwa me ntimi chia ne soka emra wo bie wa no me oba no se wo sensitive when you obeka say but if you be on more also vindictive there we I'll pay you back revenge so but root one be anywhere sika da ho na so ya kaniti mo keke say me papa anhwa na asem akachira oba no de na de tell me say eye no sunsu boni mo asem na wunni a oh so wo hwa wa no onye wo akwada no te say me tie me da manyini ba me hwe me life mu a me papa investment e wo be say me offer aseba ko I mean you know na me pena asem and now papa sabi o ne wo ma me da because here you ti dem obi a product of papa bi ni ma me bi ni je papa ni ma me bi le share ba bi na wo mo pe wo me and wo mo ko da aye ne bi abe wiase but me trust say akwada na me wudi ni ma me investment awaye me papa investment awaye me papa investment say na metimi aka ho asem e ho na di na papa go say ada say na show me tia wo soka ana say me wo e na bi ba so wa no me no me ni mo bi na papa no na bra bo na 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 basa o metimi aba the target half onu ko asefu eyi ni na ye e so si no me nko odwa no ntwa mo one time bi me ye program bi Father's Day program bi abrante bi ose bosom no kodon bon amane na mso Father's Day am person metie we yes ade ne ma but then me ni ye ka me a me chinchi me si bia metie o osofo me ni hu me papa sesi a wo bi ama no asem ameka nsem anya sa amane nka bo society so nam kwa ho a o de ka bebo obi wo ba wo de ka fa na ekoso no wo bi na do be bia what is a serious papa yare ena ewo injection owo pani ade wo injection owo cancer owo na me no se wo na di bo no asem say because obi atodi akosunso eya na eya wo eya na eya say edase yembra papa eji ni at the special school ewie na enya because ati mo twa say aya papa ni na meji mo pana ya boni dua na mo say we dey ye we dey ni at the expense of the machine efu she tompa boa group bedemasi SHS abe university abe wonte me mefuso pa from pacho me hu sesun me fugu na sementi na wo obi e wo relationship so ade okay me mefuso me ba po me hu na phone no na fuso so bi abo e wo musa se emeni wadi dia who cheated on contract ana se ade bi ho
ya contract say be assign contract say ye ko gisike na Akoma moto on say for say dey ase na me no dey Akoma na obeti obi social media o ko no yin na bosu magu abonti na na emotionally sexually psychologically spiritually what is the contract we are talking about eno na yeso hu say baby a wo dey ade na ewura na enye different types of cheating program where there will be emotional cheating mama feel say we become boss of sexual cheating and me definition say cyber and online cheating emotional cheating we invested last year or emotions into that person who ni panwa or the phone ba omo video say ayi mo so video ni jada na phone ni na ma done the original spouse I want to tie ne chairman to no pa buza what you say and na sexual cheating no boss na nya dia ye ton onu enam onu obi eda say mwanya wabra onye part of nipa one ne sign contract ne say ye datch no ye mi na ye kwa abom ye hwia bom so what you say and cyber cheating no and no crowd there no che bi dia online cheating say it can be done anytime baby a obisa ye duru ye no efroche no stories no crowd there doors ya na one ne yire da hono ano na say o ya there now dey no ejina phone so a echa oba nada say obi aro wonu say obi na kidney problem mama he baby fa camera no ko form ka da no ho kakra nti obi o nyina ye on kan no kwent ye ne say saade ni mini bi say na wadware awie o say bi abo atade be ne sew you will talk about say sana eno sha eno ya che ma bi na phone hu ne sa ma ne so anyina no do foti wona nim say o mo de be so abosom na o do nsa be fefa eni kumodo nsa be pepe baby a woni so no da na fe o se baby ye bi a eni se wo ye eyetu 6 rounds and it say not just say oto beche 6 rounds and that was it say na me dachi be oh auntie me the pompash me ba fa me ni beche me de bo me ho ban etu boso no adwuma na oyeye no o pese o hye boso no ni onyam se boso no ye hafo se me ba ba into the two ma boso no se on fa se me ba ba ma so ti se na me di na na biola so ati say na nipa na me du ko to pa sa ko me chen say na me dream say ye ko ra Akoma no ebi ansi anye with the foundation because the foundation is very important arrange me bre mami make sure say nyina na get the right dia betimi anya no dia timi me ni internet programs were important. It gets me many powerful. Me adom wo mai. Say yeah I want your knowledge na e can some no na so fa bi. Na baby a church me bi so say the be ya. Wo fon ye relationship out me be ye fe. Omo de ne baagin ya. Omo condemn. Omo de ne kwanka omo condemn. Omo de ne koma omo condemn. Omo de ne ba Akoma FM 87.9 I'm the bomb condemn. No, I need to be a friend and some answer. Flinton, so America not here. I feel no friends or better obey you in the chroma over. No, I mean, baby, I call any money. I know the board, then I buy a so I was more catch any man. Say, I say, and else, and then you could move. No, I found. So I thought it's a put in so continue numbi. No kula bambu sa bosu na dia se bia fe so wa ya. Ni fa na wuwa. Na ni begu ase. So and na plant me face. Olu ni anu me nyina ti. Obo bi ka so na ya. Ye function there ebitimi ye ni nyina na ye duabo Ni nyina na ye duabo na wa me say obi so timi phone yes na obi na se timi tatai na start na o ya na e won se mebre so ati asi obi o onya identity ama na no na ba bi se ya ikuro no mo na wo nyira na afei na dey no ma ye dey so ati asi me de ka ko bi ma ko me right and so I will bugu so do baby it was ya no me so na me hu no ma ye ansa na me sa ba kuma se am ya horo so enne kwaku ani ekua fo omoda ene enne
enen so yate se eye okude iti no nananom ekonkonyadan mu ekochia nananom enti nananom a mukọ nkonyadan mu na mukochia nananom nyina nana bila ye kan say we say nya de touch ana eni say ya de touch enti nananom ye wa mu ade touch papa patitu nana amama hene ena nana bribi ba boati mu nyina eni ahemfu nyina ende mukoye eniama wo nkonyadan mu nyina ye chia mu nyina na yenimsem ukọ na mu gu nsen na mu yi mpayepa enso ede mayen se be ye dwumedi a ye di bia wasentimem Ghana memu no ebe ye enkoso mo nso a ene wukuo nsuo toye na nso midweek service anopa na ewiafo de mo koye no nso no yenimsem mo koye no mukoso kire ye nyankopon Jesus Christ awono nso wetie ye mpayebo mo a mo be ko enwumbre sorry so midweek service no nso mo ko a na makoso a na makaye sa ukwada de ye mpayebo nko a efifia de ko ne de na meni nuanom ne esi barkisu ni mu na kwa ne se ye kwa ne ye kwa na ye kwa ya ye ready nam na ye ready ama mo winja ye yo ye ne nyina na ye chiria no aha yo ye chechia mo na ene de ye easy Wednesday ene ye easy Friday ne ye easy Wednesday ene ye topic ne ko se fiada na ye no na fiada ye climax ye Ghana month no enti ya the topic ehwam bi pa areho so ehwam na ya desuade ene fiada ye betreat ne ese de bi sa topic we say so de eka production ho nti o se wiki ya ye toto sere ye maame Reverend Ishra Edujemfina ye ka che se mama yi ye ka se nka fiada enso de aye de je se odomoma na oba wukwado se maye ne den for God and country for my own wives to be wise enti obeba na obetu ma warefo na sebio se munyansa na wo fom o se munim die na wo fom o se gimme na give you aha so hu last time you treaty the unwise husband ade we menya ho asem esmesi no enkume so strong and esmi treaty the unwise wife wa wonti ase no kohyepo se usu a ubejai apetampe emfa ye ho because ye pese ye nyina ye sua de wehu na ye ditu ye hofo oba e bia na wa wonim se sebio ukunu no ho ahene so ye ne na wotwe enanfo mai omo be so mapompe omo rufu yo mapompe omo tui wodi ufa ukunu ni so ani na ukunu kofa bia are you a wise wife or you are unwise Reverend Ba me bisa no wonim kasa oba wonim kasa sei ubie wanu ade be ba utimu adwemu akoma so bia no waka to wo say bagayam are you wise or unwise ye ma uskana ni nyina na odi ye aduane ana wodi bisie se be ya ada papa enye bia ma no wo eyire no wanka se ende papa ma miskanti ene me ne me mane me kunu ye nidi nti wo kipi skani bi se be ya ada fie ne no wo so ubetimi edi bi aye aduane na wo kuna ka se me yire wo ye boafo ampa. Are you wise or unwise? Mimi dia na make can you? O sorry no pardon to our ball come in the compound what the pradi net here na ba so ya she. O sheba kunu bi kra sanke eno me hu ni di ni border ni bonnet we hair bonnet. I na make case o sha hair bonnet ni bi kra say npo de obi kan asem sexy romantic and beautiful kakra. Now ko find I really dey ya bi ebi kra dey kra kan black mpan kan nya hwe hospital dey the white no na so nitri so na what the nam yeah are you wise or unwise wa wo foforo enti en na ka che wo nua ba ne se ye ba besua ade the unwise wife eden e na oba ne ya ye ka se we de wonya oba nyansani wonya oyire nyansani so eno ho komo enende ye ba bebo ye ne Reverend Ishra Edujemfi as usual mama ba onu Reverend kwa me kwate dia me se omo papa ne mani agi because omo nkomo no omo fansie omo kan se ne ye sika ne pepepe aha enti ye ne no na ebebo enkomo na ansa na no ye motivation na ene me de ba na ye nyina na ya pacho so utie me de aha me motivation na ene ye de ba no obi si ye motivation in point na ya utie show no obi si ye no panti bi me de to na me tie motivation na ma me
Yes, take it easy on yourself. If you say you buy, you say fiti ano papa pim sabre obi on 3. On 3 yo. Well, muna chasa it said the Maria si ono kwa na. E how be done so. Ono kwa na dwindwin bi dane so. Ensema S3 atwam won anim no yi nani ato nchen. Ye ka asre sam kire no no muna sei. Ma mi na wo kwa na abrabo ma ye din ama wo. Onkwa na ukunu so ya no pa wa ma uska. Sebio oba warefo a awo maye nti onkwa na akwa aware no onwo ye. Esujafo omo president no kra wote ho. Wono kra wo sere. Enti onkwa na wanya 45 years, 60 years awon ware ye. Madam sere. Abrantie sere. Omo dwa hye last Friday no. Soroku bi omatwu wo krom ha no. Omo kra omo dwa kire o. Ahye no omo se da bi. Ye won kwa na ye wadze kofa brass band and omo bo and omo sa just to let people know say they are taking life easy. Intene ye futu sama ye day bro no. Ye say take life easy. Matufu ya me hye ya ero ya me desa ye. Obisi Aunty Bea we dey emfatao. Na wa sha atufo na ero so a we into the two social media me hye na say it made me laugh. Once it made me laugh, that is the most important thing. Wa what in China I say my nya no oh me check your cra. I have me take life easy why? And why you watching China here day? Take life easy. And I'm an can you what can you pa? Yes, me am dey me wona. Yes, so funny man cheche. And say my dear ro. Na me dey akoto me years na to we to here day. And I'm say it made me happy. No so be share day. Once it made me happy. Wow, they would dream on the me found. Mama ye chichire ye ho wiase aye ba ye kra dodo. Aya mama ye nsere. Ene kra nkra dokono ya gumo. First nkra dokono. Na ye bare. Ye tubo wa. Ene kra magum. Na ye di abrabo chichire ye ho ase di ade a. Ise o magum memre kama. Mo se sa ta no mo westi eburo no. Mo westi mole no. Happy yourself. Oh, mama. And I'm uncanny. Mama, me say no ano no. And no ano. Do for say we ya wani beje no. Eno na ye wate. E wi ase ne abrabo na ye bo no ye mbom obi. E na o ya ade na se o hye wo ho na ade na wo ye no. E de ani je bra wo nko ade a forget the obi e kan. Forget the obi e kan. Na ye Friday anka nya papa anka bo sa ma. E na ye okuada. Na so pra ya me krada. Ti le de na ko amatia. Enti se wo hu se Best idea gaya mama na ya sa aga he ga so na tin nche enti won Aunty Bea ade na de se da bia meka me se me ya ade na mama ni ji ya ade be mama ni age no untimi nsisi me ho se mama nye sabi unim nyansa nche me ya meti wa me bom bla no enti se me feel sa ade na me ye no ade ni je bebra me ya who are you to tell me se me nja ye enti ano de e ya na ye mo amasem se ye de ade ne to ye starter ye meje wo phone fan ko view ye na ya ntage wo ena nya wo data bundle enya wo phone wa na akohwe ye ti so hwe na be ha wa ye twem ko enka ho ase because sometimes obey say so opa mu hufu abeto ne be ma bi mpeka sa ode to won mo koka afi kwato bombo esisi so na won wa be sheni pa na horoba mama mani age that is the most important thing into any yes take life easy and me boy asre wa mistakes bi a wa ye crowd no wa hwe eh it be pa na my mistake no wa sre wo ho kakra sre wa ho kakra wo life must go on no ye dey never to chire ye ho dodo and then mama nkwai the unwise wife no sa da ne ye to bombo the unwife husband and a yes bebre so mema no so tie sua ade and yes ye ne omo the unwise wife ne atwa ba ni mo kra ye beka ne ntem enti mama ho na o ka se mi se obi ti fi a onim se onu nti ene bia da bi yesu bi papa se bi aya na se mama ne reverend betna ha se mo ka no enfante focus sa ye belede nyo aka ne ye se mama any reverend na no mo kase wia ho I am say say ni pa ye jimi pa o se bi yes say adano reverend betna ha o kase me ne akueku dim se kua sa de ne keka nko de na ye water eni ni ye keka no hwe bebi a papa no ode astatia ni bebi a ode aba ba bewie ase no wo bibie eni mani mu na mse akuya se wonya so pa tie reverend shira ne sofo kwate na mama
tie temi esua de o e bia wo kasa akoma mu nsem e ya de sua obi enso bi mfa mbɔ ne bra ye sua de nti a church ne de ye gusua ye chere okay don wise wife mama sabi wajimi ana wajimi ena sabi wo your bawarefo na anim nyansa onim nyansa enti de ye kan ma abunfu mama tenase a fa wo pen no paper na chere jot points down obawie no na wasua bibia fim na adwen no se nyansa no afiri atofoma na abehim fa wo horo ho na fatum enye hwe wate na memfa yetirimuka bi ntina abonte na se menye ade bi se bia na akomafo de na yesua de na omokeka wo hoyi sabi wujimi na wajimi ne yetene sabi your wife yes nyasa ukunu na ne da bia ebeti afa yes nti maame de otenase se ya na chese ba bia wu ti yebekwa na revenue shira betenase na wodi nyansa bewura walefo ma bitirim esan se jimi ne do so dodo eno kan obi nti na be ma ne kono ena ya na ntimi nso yeso yo ti mama be why you na oji wadanfu kunu onkope wo die no Aunty Bea, you are not wise. Okay. Also, tell our na sia. Say we could not draw so crama. Now we catch a say, hey, me could not draw so mama. Say na. One more baby any. I, mama. Ni na yebi. Ye na yebi. Into every share baba be chechim. Aso eye. Say yentonko so anye. And I told you yentu ya no narika. Why you very weak na wama wuni ukunu nuya. Ene wo twempena esie. Na ni se nyina bom na wo mpesa baka no kwa che ukunu wonim se wo yesie yen but awrade de wo hu you are weak, you are not wise. Okay, mama ba no beka ni nyina wo no be hu se se bu di nsamfun na wo se wo jai so meka bawalefo a wajimi oni menya asen mama ka ish ntimpacho ba busa ne se unwise no ye ka ni twim wise me das me pacho mati me bisa no why okay enti ene yen easy Friday no ye de abehye wukwada ni nyina ene se nyame ya adoma Friday ena Akoma Ghana month ne ye climax nti ye de dwumadi ahunku bi ahye Friday a Akoma mu nsem ye de bebremu nti ene ye de easy Friday no e de aba ene wukwada ya ye discussing the unwise wife. Last time Reverend Kwame Kwati na ni ebedi nkomo ni esua de fa the unwise husband. Niaka husband de na wie no e wo se ye ka the unwise wife enso nti ye ne Reverend Inshra Edu Jemfi, Reverend Mrs Inshra Edu Jemfi ono enende nyame adom ye nya na oni yen ebaba bebo ye nkomwe Main why she's a woman of substance herself. I don't need to attach the husband. The way we say, or a woman of substance. And mama main can count. Aye. So you are a woman of substance. And I'm a I said the professor, but Taro hope and I say professor. But prof now would say you are a woman of substance. Prof, Edu Jemfi Pacho Bichiawa, Papa. I salute you. Mama Pacho Papa we. Prof we. Eno hu ansa wo ba. Oh, me anam de ne kwa adwuma. Why fe. Ghana month na na yewu mu no. Say ye man say na metu. Eno betu ene ne watu me so ampa. Why ade? Ko wadi ani boso me. Medi mu ani we hu. Enya sam ketwa e wo krom ha. Social media ho. Me hu atofo no mesre ya. Obesre. Jiwani bi. Aunty Bea tin kofo. Jiwani bi. Atofo na me de saka kran. Na ero so me de besa. Say ye mfantefo na esa ni ani anti. Na kofo keka do mo pachi. Enso ye mfa. And the fancy is still in us. Nothing will change who we are. Yes. Yo, shase na ye be shase kakra ni akọ hine ya akoso edua your power specialist Eba hospital ni eni di nkomo. Mama ni kan bisa. Ye ka say unwise wife a. Erasmi mbisa unwise no. Ni twi ni ye be ka ne sen. One will say, dear mammy can't ni say that's a more heated dodo. Nkomo ni ye de dodo. One will say, it's not because where the name would do mammy. Okay, a friend is James 1:5. Tree Bible ne can say, come on, be nyansa, be seradi. Me grow there or no say, so be a Jimmy, be seradi. Ain't no, to be silent or cancer when the Bible did not say, no be nim nyansa, why they? Where Jimmy. Na ye chrome haniana, no crack ya.
nti no o ka no kre e ma ne nipa ya sa ya na why offended but onim say de na o ka no so it's not meant just for so be feel bad but say obesese free say bi ni jimi ho nti the unwise wife ni twi ni ye den ni twi ni ye oba wa jimi. Okay, thank you very much. Me da se papa oyire a wajimi yo ene me to ama ye ka say oyire a wajimi a pacho oye hwan a broni can say as me ka broni can say me I'm coming to quote a Bible but me can tree into me person me kire mu ansana obi aka say ma me de nyame asama ko she broni you can say wisdom is the principal thing. That's what the Bible says. The book of Proverbs 4. Na obia onimu nyansa. Obia onimu ndie. Say nyansa no you classify no wonyema bebre. Bible say for lack of knowledge my people perish. Ndia me man nimti waya. Sabi obi ni ndia na chese onimu nyansa. What you say? Enti on a softer note no say obia oba anasa oyire a onimu nyansa oba onim nimdie. Okay. Nimdie no edika na nimdie efa ono ankasa no. Self knowledge and self wisdom. Lack of self knowledge. Okay. Etosuminu oba oni nimdie ewo de otie anasa se de nyankopon aye no. Ye tosumiensa oba onim nimdie de enti a owa asase we so. Ena etoso nan oyire a onim nimdie de enti a oware be ma owa no. Reverend Sciences is be mama why? Oba oni nimdie anasa oyire a oni nimdie. Ene obi a wagimi. What is the matter? De etosumienu nipa wagimi ene nipa onni butaye wo wiase. De etosumiensa e woni butaye de na chese onim ne nyankopon ena wonim de kronti ayebo ena toso nan se onim de anase se bi wagimi a na chese aware a wotim no onim ade kodie nti a oware be makro oware no. Okay, yen sha say nti onim ni ndie fa ono ane ho no e die na onim enfa ono ane ho se wonim nimdie a wo say mame starting free nana me patch so benya me phone na mame onim nimdie a wo kan proverbs no a eba no a wo say mo me da se mame me pesa me kenkan bibi wo say okay, inti ebra mama ehwehwe no mama enko apomudimbre ende enyumbre apomudimbre ebeba so no so pepepe oduefo abnade pabet na se ene ye kasa e dia fa tuberculosis ho TB yare a agitese papa tiatese papa nanso ayese ne kaneyentai emmodin ni akampo inti ene abna adepa ene TB omomo nimdie ewo TB ho ebeje akonwa na yesua de inti aye TB na emboawo na Ghana month jumedia ye sha ase abusumi nyina nso efiada na nyame ya adoma ye dini nyina eba na wieye omo maboa yen aso ya sene omo sponsor yen ewo ye Ghana month jumedia ni nyina ho eye Grow Fine Herbal Tonic Grow Fine ye da wase Maclean Hotel onso ye da mase papa otwea herbal powder osi ojane hyewa wara obeba Midimafo Herbal Clinic ono nso aboa yen o sponsor yen bi na Clarity Eye Clinic ono so ebwaye ama yen de ye Ghana man dwumedie na ehihye ebusumi we nyina mu no ye de ebremu mama mpache we hu me hu okay enti ye call Proverbs no 14 the verse of 1 Bible say the foolish woman or say the wise woman builds a house but the foolish woman destroys it with her own hands no one is satisfied na idea enti na oba ono ani fie anase fie anyame dia ma no otumi de ne sase no that is wonim the word okay mas moro can be or say if the purpose of a thing is not known abuse is inevitable so nipa no say onim ne ho a onim ne botai onim de kronti a sabi o to na jeje mu o handle na anyhow sense onim ne bo
say nipa nim ne boa sabi onim nyansa okay enti say what do you penny fie so one say last time na make obi say edi kind of cry no ansa na ye be frɛ wo say yire no society has created a standard be what say me you follow okay as our standard no starts with maturity maturity yes spiritual maturity physical maturity okay abaye dem rato ho say e free this nipa no ye kasa obi anyina this wo free 18 eko it is free 18 hoko no me not here 14 years into make am so aware adenti okware adenti onyini ondum rana ya hye no onyini because ye ntiti ni nwie ye wo mre bi awiase ya to enim se udru ha se ya wonim de we wo se dru ha okay but nipa ni dru ha onye qualified so obey on his own na make asa wo Christ Apostolic na make ache wo mo se abofresh a o man remote a woni ba bi o de beto o ti DSTV channels anima o de beto your friend say cartoons but all nyine no afi wo man na afi o nyine so we developing interest na afi o he football adentia wo sha o choices o choice a wo make no eya na ejina o level of knowledge a wo so e wo wadwene mu what the mention enti ni pa nyini a na afi wo be ohun ne ho ye ohun se meni ade we me hwa manage ade we me hwa me reho ade we mpe we mepe midi we ya mepe midi we na se ohun se o discover ne ho ansa na wa ba brabo no se okay meni enti me dache ne te say situation be na me wo mu ne fa na me free na de na wo se me ya metimi ehu dache kra me pese me hu na che se self discovery ne ba na che se wo hu no ho no no say okay me wo botaye we enti ne pass mesi na metumi ne no abobra okay enti e ho no sa foundation ne should come first enti sa physical maturity ne should come no what ba spiritual maturity psychological maturity emotional maturity because wonde obi a start say mo twemp na munya nware kura na nipa no ne wo ha onua be ma wo ha no afrew ne girlfriend ya adwoa mani sa adwoa bi a wotie the girlfriend ya na adwa sise na adwa siwe na wa unya be manokra wa sembe na be katre I mean so when you near why do you have to involve me with your decision me person me ya adwa say person me ma adwa sika no kwewe you don't need anybody's consultation to do anything na o person wo ye ma o partner o yes na chese wo nyini na ye sad say ye mu bebre nso e pese ye chese ye nyini e tia wale nso ye da so wo sa suban we ema no emma ne mema nyina eda so wosu menim sa mema na bedi wo mkonkom asamasi akire emma ne de asamasi akire nya hwe ena di asamasi akire until one will say it starts with that physical maturity no? Okay. And so no about psychological emotional spiritual so you'll be able to know say nipa no okay abrabo be no person obo Aunty Bea a broadcaster okay until no be ma be no pe Bema ben obetimi aware obetimi contain o temperament in some fantifo de obi abeka me ye ntwe mo nko obi fantifo de ye nije concert ho enti no untumi nko ware bema sabi na nenye drama concert no na nenye sane ma no untumi nko ware bema untumi ni ndi agro because a part of who you are what did they make and na self discovery ni ba na untumi hu say we mepe we metime nata we mentime ne ntina enti se wantimi anya saa nimde we nyina na chese sebi unyansa no enu se wokoware na ya na ye sad se de ma ye mu bi bebre kowura aware ye mu wa bra ye nimu nyansa anasa ye brenson ye ne se ya na areho ebi wo ha ye feel say society no the pressure to ye so because ye feel say wanyini ntiko enti e wasa by now there obi na hwew wo hu de mechanase society a create standard bi ama menu mienu ayete he senya wa na se bi ni sa wo page wo photo se bi wo to a wo di akoto ba bi a obi ti ho keka de opese e di enti na do to beto social media hey asampa what did they mention obi no person chese opinion about how you must behave on social media what did they mention us and that is not maturity. I see. To go and write on somebody's page wabra
Wouldn't say nipa no anka so obo ba de no anka na me wedding din or the sre and the people around to were making us and people were excited. I watched and I laughed. And that is the other side of Aunty Bea. Meanwhile, obi so tells sister, were you straight to do? I said, so when the person are changing the mindset about who you are. But what did they make? Ain't no say obi engineer. On for so say obe enter into obi abrabo. I'm actually said you one year. What did they make? And many of us we go into relationship say oba wabutaye say oh all kono be man be fanesa all kono adie we the obeto aso all kono obesesa bem ono besesa be man na be man besesa no all kono expectation no nemom oni butaye ankasa Aunty Bea on be amede nkomo ne sha asefi me pese ye lay foundation bi on say brebi me catch us ansa na nipa no be wura ware mu kra no hunu ne perspective about what they were doing sa ware ye. What did they mention? To obi no aware ye a social contract. To obi no an avenue to make children. To obi no opobi amana no aduane amane de bia. To obi sabi opobi ne nada de bia. Enti no hunu nipa na dwen ye da ne tirim. Sei na me hunu aware. Ansa na enti wa hunu say me sa mete ha se me di sofo no. Me wo eniama bi a me define say de e wo say anasa society na try say a create God's standard of marriage. And your cultural standard of marriage. And your modern standard of marriage. Cultural standard of marriage, you know, Bachelor will say, Bema should dominate the woman. Obanon da form, on wofufu, on your way. Now, because culturally, in the first, and you far bank school because they feel say, a ma sebi, ye be wale the waka woman. Intino, ye bukasin our kakoshe. Intino, dear Intino, see a boy hoka. Bema na ni spend on. Enti value ankasa ni ede to oba so no. Na ye bibi kitwa bi. Enti so oba kowura ware mu a, o nyini nyina no ne maame build oba no ankasa self confidence on the channel to know so we are important. Oso betimi aye bibi sabi wo de wo ho odwene ma wo ho ayeye oso tumi to ka ma wo ho oso tumi na emom oba no was nurtured say obi ba be hew etini ye way to please the man. That is the cultural standard. That is the cultural standard. And a modern standard of marriage, you know, yeah. And say modern no akoya say see Aunty Bea wonu kuna kopia brechira. Hono akoya say it favors the woman. What you say? But here culturally marriage doesn't favor the woman. What you say? And when you come to the modern standard of marriage, God's standard of marriage in this one, you say you're fulfilling your purpose. What would you make? Oh, Sanya Mammy and Sayama. It is a nipan one yan and tia say about Sabi. Now, a bine comedy said, baby said, Nanabila so or no, or any or wofu no way. Or be so dear Tina. Bema, or betina for so. Okay. But what did they make? Your grandma, my minute about Bema. On one cassa wofu, the mamma wofu fee. Then you imagine a crop, and I mean to meet them with the tia, a to me sister. But who could drop what Chemu said ye nimo ye krum yes yo the modern standard of marriage, you know, put nipa in a certain space ucha nye ya so free baby amo shabra bonasi kopie baby fofra and sisaya bi kakra bi wo ho said ye wo say nipa tena se na ebi favor bi mfavor bia ucha nye ya ma ware no betimi egu but say ye nyina ye gina so say ye nyame botaye ene say oba ne be ma betena na onyankopon no aye provider. What did they mention? I said, where culturally we are telling the man he's the provider, and in the modern, the woman is saying that I can do this, I can do that, and God is saying you both are in here to fulfill my purpose. What did they mention? Yenya sa antiase we. Yenya sa antiase we, and ne ye kasa ede afa the unwise wife, and nyama ben na oba warefo wo ya ye be kasa sebio unim die anasa wonyansa ewo fom. Eno ho enkomo na yebo yene Reverend Mrs. Insha Edu Jemfi na yene no edi enkomo no na yebekọ Power Specialist Herbal Hospital na yene Ohiri Akosuedua ya CEO yene no abonkomo yewia na yesan ene Reverend Insha atwa enkomo no eso ntie nyiwe fidie no emfi hakra because we free hanoma oba warefo eniama bi a wo ya emboa ewo fie no ebekọ so akoso so ehu utie ni wia yebewie no na ye nyina yesua de mama ati so me no wa na ekọ Ghana man si ye weja mu
Oh, so cry up on why. Ya pa wa ya ampa pa cho we na me ada Roma Collins de wo hye bi da ana wo de ko ba bi fufo na me he na amfa mba wompe na do ko me nyima so man na sa me hu so wa hye bi dai ade yi ba ye preka so wa so wa hye bi da wompe asam we Aunty Bea no na me ka se mo ye nye ne se eye Ghana man ye nkoso sa na efe sisi ati awuti we efe papa na wo mo so woto no wa endai okwasi atufo na me hye na atufo na roro na me de reso na Aunty Bea wa atufo roro na de reso wa na me say na roro me nya ne dey sometimes I see a slick kakra ana here me mboni ye oh wabu ani ye Obuani ye ya na nipa bu nipa ba mu dodo nipa bu nipa ba mu dodo na wo si obi ni kunu to a otumi okunu to ade ma na watimi akobo obi ama ne ohine ni wonti wo kroma asona no odine ohine ni kunu ko to ne mama ne wi a ode o friend na wofo na me kunu to ma wi me kunu to na wo na wofo de ni kobre wo kunu a eno me na me ye ya na wo na wa ma na wofo de ni abre wo kunu no eni na wise wife na bia na de yesi eno de ye nokre ene de na hia se yesua ni se nokre de me makosu adua ya mesi he me de me nka da kuru bia me kuna to bibia ma me amabo obi amade o obi aso nya madam sapepe Collins the kaifa numbers ni to join na mama nkasa Power Specialist About Hospital nanso yasaba na CBM wapom de no nipadua bambo de odofo kasha wonsa nanso wadidie no no mu anko yenti yase fa bedan specialist na ye moa 0244 54 44 22 0244 54 22 ya was 0200 38 31 0200 38 31 bese okompono ne wo honam nani bia lab results bia ikrawa odofo wani anye ho no fasa dia wo WhatsApp 0555 79 78 0555 79 ofra to anamon efo wani echirem ewo feyiase kumase Jasbo Police Station hwe animu power bus stop me so bobra pa yeto badin ehwa ene adua ya junction mate ni bia driver ni bia enim ho bra na yenhwew ne fa opom den ho ne yatete oni padua no kwankro ni nyina no yensa entu ase emfa emmaw enkran na ahwe mi free na woteme ka free eye kwabenya ACP road power bus stop ho na wasi na wabeka yensa takwadifo nyina anyetwi na onfomani enchirem ewo Anaji Estate ahantama Rural Bank ne chen ho pe oba onsa ebeka yen na yatrasi yewo caretaker no ewo ha yebedi kan adanedi ede akyerɛw na enu achi no doctor ewo ha so no betua enkomo no so adua ya SK herbal mixture ewo ho ede ma oboa no etutu ehyehyew oyefro yade ekura abamunti akofa yaw abegya de padua no so wakyire kase wonfe etutu ene mese stomach ulcer no na diverse ways na eba embo anche so wanya duro betu mase a so oboso a de bia no multiply eti enei omuna makwan hodo so eyi omuti eti okotodwe onkase mu ni nyina etime hwe otutu ebra onya ye from kuro ni bi adrowe ana ebeboa indigestion ahodo a udidi na aduane tata abugiregyina obo ni nyina no mesi adrowe ana ebeboa ni empo odidi anadwo no pebisi wompanatifi that ba yo ye from mu adwuma yi aboa ama ahoto enso etime aba ye wo livoke herbal mixture adrowe eboa asupport wa mo ahoden ama brebo no etimi akon edinkonim sade boni efensef fatty liver no adrowe ana ebeboa hepatitis mo ni nyina no etu ase ede amount brebo no benya ne foforo ye biem ama wo so anya wo som wianyi wan hoto a na eye livoke herbal mixture ana unya binumu a odofo ebeboa paye be se enei adaje eni ho omanimu ayeden eti yentwe so bi nkomra na omema yen kakra eye herbal mixture adura wonuma eboa mo etima da eda yie na abesora no pa no na wahoane so ekura brane adwumadie biara obetimi edi akwane abadie ne dɔɔso pe herbal mixture ibi na fa hoto so na no na bidu akagina mu mo apomuden etimi SCP esita ede amawo ewa no anu ayeden
atena wo so ache wahrawa mu nyina etutu enkoyi a me se ye cough care heba measure eno ne e clean ahrawa num e clean omini mu ne kuhu ne kehe ne nyina etime free ho kai se na anu ya ana yedi eye TB eda eti ene ukobo wagu obi so na se amfani kwa mu a ahwe obi abesore adwane agyawo ma cough care heba measure bi emme wo no abusua nyinara na emmo ntutu ewana se emfa emma mesrawo edrowei obenya bi ewo heba shops and pharmacy shops ahodo nyina mu free 0244 54 22 0244 54 22 there was 0200 38 now WhatsApp there was 0555 78 and the specialist nankasa ewa ha award winning hospital yasa akwaji biem Dr. Bichirim na yese enyom eda esedi wura no doc therefore that's ebru Aunty Bea se ene ye sorry ye sane awa nsuato na awa be won ye ka na obi wono ma wono de onammu watra wo ne baby na nyamie nim so koyo operation ba foforo na hunu se wabo eja samre wo bia awode no ne nkasa emu ye ne ya no ono na awe ya be obefili ne yi ache wo a woni nkasa emu yare eni nti na bre bia power specialist eba hospital ye ba afidie so ade yatwa obi bia adwuna koso se de abrante ne kan ye na ya funu bu kro ye osa ebetimi ama wo mposo no nkasa emu ayo ya se ya na obi chika se ne ye ne ya ne mfe na kiri ne pan mu wo no no ye ne ya na adwune kwa de ba koso se bia ye siatica ana bibisa de bi o etora bia na ye siatica na evi se siatica ne de ono wo so sisi wo pem na wa so to ase na wo twu se we ege so ojo wonye na mo ebi wo nso a na nye siatica o na eye fatty liver sradie pa ya adon tworo wo ade bi eye me nwanwa na ye mi hu enne topic na mutiti no said ye etino mo de mu fra no ntoma babro say oba onimi nyansa aha wo de agimi na no wahia no problem ba mu nka na say oba onimi nyansa ade bi ya se kire ne say mi hu de entia Gana ha pa yeti Gana ha ebibre mu ha na ahahanye na agenge bia magene yam sa ahane nyame wo boy say yemfanye den o say ye no bio ye ni bi ye fe bi so nsayade enti onyankopon ye ba no wonim sesrade betimi aba ye brebo ebo nyame kra de nyame anim that time na spices akese ni ho nti bia na dwena nkoso na nyame anim nyame hunu se ye bedidi ni ye be yare Aunty Bea edi ebe nti kura nyame hunu se aduane ye be boaye aduane ye be boaye ana onyankopon wo boy ya wo de maye oga se me enwenam efi se nyame hyeda bo emmoa na ntwie epreko ho anwan eti se tie bia na nyame nim se ye be wenam na mo nyame nim se ye de ahahai fra aduane na eno so na ebe boaye obo obo nwira obo nubaye na obo emmoa no ansa na obo nipa Aunty Bea adai no bi obebe biara obetwa na scan biara e wo fatiliva a ede nti na wo se basa afi na wo se mekiri kase na etweme na ntwo sei wajiri ka wo brabu esa ahunu aye kakraka mu ayedu na wo de ya na sa wo hwe brabu wo TV so ana wo call Google na hwe brabu no wo so eti wo da wo yam nyame ma ne dwuma so onnane ne ho omutu ne ho onye ne ho bibia na mfa so ne wankasa waduane a ya wudi yeso bre na brabu no wo bre ne so dodo ise de ye de manu bia ono wontumi yan wadwuma bia mu apagya ne nsa kosoro da apagya ne nsa eni ti sesi onipa na sani a wonam ho na kiri kase ne mfe ne bua no brabu na hono srade aye ma adenti na wasaba na sa mesre mu amohwe me prempre mumma yensisa yedidi mumma ha no nkoye didi no esanse brabu no ohia ye bakope no ane fiber wati ase ohia dua ohia han ohia aduane ayedi a ebeboa no watimi aso ne so ne fi ni nyina akọ na nkonkom aduane bebrebe die wo so ne so ano wagya bia time ama o
ono wo ti bibie mo wa bre yo ti mi ya no ye no no wo ja na nkakra sa na apale na aye donto na butu bro obeti matwa obi scan wo hu bibia o de ohu ani gold na gold de ye chetu ye kom ye tu mi wo fam galamsey na ye go tu board wo yam galamsey wo yam a Aunty Bea ebe ko yie mesra mu ada mani bi de sam na me kenkan no mumma ye moye ho so ye ma ye kunu ma de Aunty Bea wo bi ni kunu ti wa wo se mi kunu ti me ne me na ni abre no wa abre no na abrante bi ba ho wo se demand ne so abrante na nu mu asam na me ka kire wi o demand no eso eti mi ma ho de no entumi wo nim sa wo demand kakraka me boa aduane hyo be na ade ma wu kunu no odiye Aunty Bea but me am ukru spices won say spices bebrebe no ese be ma wo and so natural spices na wo kro mu ha no ye pepper hwentia garlic akakadro no ma be ma na ye din won timase enti na ya twe ye bo ase ya hihye jirikagiri mister ene ne capsules hwehwe bi ma be ma ne ma na duane papa ni na so ma na duane papa di a ene dia mo topic yi die ene na be hia Can I some of them come on? Because I never some. I don't know teach will be very my baby. I didn't drink na baby. I'm a comic against us a demand in a summer baby. Now did this a wound to me. One she had a wee dear, wouldn't have man a cabo. Was a branch or tete. Says I don't go for magic be mrana. What did for magic him? A yama say or ben no jirikajiri mum. And what any beba. Now also bomodi never near ye papa. Now one knee. Now what any mra. Sebi bread yasa o ma na de pedi no no so na ho de ma wa okranyo na benefit asamu be kra nie enti mo chi na ye mo ya mo mfene ye mo ya na etwe mo yo no brebo no wontumi adwuma ne bie mo na brebo ja adwuma ya obedane ade so na ma kidney sesi ade ne ye hu kidney stones Aunty Bea kidney stones gas stones kese stones no eyabo ena did that kidney nim did that go brother nim and somehow afi na o simintimi na nampache o kiremase obede wada wutimi na o na okodam so na wa na dia obrebebrebe ya yewo mu okodam na wa na ebeboa emwa aniti mesira mu amohwe ye mprempre mu ntwia na mo papa say hepatitis na dia yaka ho sem bebre na minim se nipa bebre so age atom zanze me sori abewura he ya me sori aba studio he abrante bi bai o se me koye se me brebo no ehun atokima yesi hepatitis edi minya se mafuru na yiri pinti mi didi kakra bi ana mamme eni pa udidi kakra bi na wa me ya hu wari ane kura udi nutrients in esha because ana ye mfangum na yesi ahunti bi kra ni didi ye se ayeka nti obi na kire me wo hospital ho me da hopo Aunty Bea nti awrade adum hepatitis ne die izan say ya gi award bebe na no kra ya sa kwaji ba ko se die ofaka ye yara aye no kure se nyame adum hepatitis din die ye de nati kwa aka fom wo mpo wo da ye ya o tu bi mpagya ne mu biem ena gi se wa wo gi ho akinye anya sa de wutwa na mo na de wani kire me wo power specialist e ba hospital hepatitis no ebe ko ama ho ato na momo liver no on se kane no nanka ye kan say hepatitis na ni ne wo liver problem say liver no ane hepa no bo afa number no to you na location why 0244 54 44 22 0244 54 22 yeah was 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 78 aye twa component fa send yen usro moja na so usro sekan ya yen ye be organic surgery moja sem biara enim ente 0555 79 78 na utua na modo ani a kire mfe yase adua ya junction Jasper Fleet Station hwe ne mo pe putodwa ekwan so nkomo na me ne wo boyi enkran ye kwabenya ACP Road si wa power bus stop hwa
na takwade fo nso fo mo ni nkyerem ewo Anaji Estate ene ahantama igura bank no ana ebo ho pe enti Aunty Bea no kwasem ye hepatitis die erade de hu tumi ankasa hyensa bra wo nim so wo hepatitis ana wo brebo mu chimato biara no fa wani kyerem wo power specialist eba hospital na mo chi na ya police kuta mu na etwem no de mo mfa mra na mo de ba ye be hwehwem ni ye hu ade kro se siatika ye be ye wodure be ko na sempo ye brebo nso na akofa oyene ana ye frumu kro osana Aunty Bea kan se fibroid no obi entia na mobra esanse samanwe ya munya ba o ohine yire medase ombeba yo enti topic na mafa no momode na moni hu dwomai ai reverend amadi achi na wayi sika ma o se gi never could dig gabra me anya aduane na papa kokurum na se camp no obeto abrewa ndi ko kan kire wunu asa ono so medical ni bia na eno ni asem ni nyi bi da for me nim se betimi asisa esio ene kra me kra ma hwe bi wo ba bi kra no o ka tene se mi kono se ya toka ma na o ka tene adam for sem no mu ye ngi free abra your wife's wife eno ena ye discuss ye ne Reverend Mrs. Ishra Edu Jemfi ena ye no ebo enkomo enche bia obesai agina konwa ni atoa enkomo no so na ansa no obegina konwa no grow fine eye mojedro papa Koko ena ye dia ye grow fine ni obe sorry na honam ye wo ya wonum atu untimi enidi onsa ye tititi ona ye tititi untimi nya hwe ya no grow fine ni bi na ebeboa obenye bi o pharmacy herbal shops nyina obenye bi e wo ho 0244 596532 pebito na ho beto agbozo herbal clinic enso say odimfidie hwehwe ni pedwemu wehu de tete wo no wia wasaw yawe na wama nupapa enso anom Kumasi di Chemsu May 5 Old Insurance Junction wa ena omo ewo 0553 417752 ena enkran kwashiman ohine na himfie ho 0241750282 Reverend me papa bi wo US otio osimi kan cho se explosive aha otio intro ni keke no kram papa na faula wa faula na bisi onkoso a on de otie ye ntibini so otie ye all right enti say yaka foundation ni honi nyina de awie na mini so wo no ye ntimi wie but ni tewtew mu no eden decisions na oba warefo oya ye beka say oba we she's an unwise wife say bi oni nyansa wo fom enti ni won sansa ne ebeko ho no na me person ki di san komo we okay my note baby wa habase do kan mebo ne tew my cho say the wise woman has wisdom the wise woman has wisdom it's yes say your wife the wise wife has wisdom na che say say oba onim nyansa oba oye warefo no enim nyansa de a na che say wo dane no a na che say sabi de oninim de no onim nyansa what did they mention or say macho say it means she has knowledge she has knowledge and understanding of who she is who her God is what her purpose here on earth is okay me say she is an enlightened woman okay or apply nim de e wo bibi oye biem sabi kanea aso wo na dwenem ewo de wo ye biem kanea aso wo na dwenem ne say wo hu ne ho nti no onim de wo pe ene de wo mpe what de me ena oye intentional with ade obeye bia say na nita ne ho wo hu say ye free wa ye beba Proverbs 31 no oba no said ye tro no de san and so example na chi me hu say everything kan what this example ne to wo say ye nhwe no ya nchro no kwa and we will come there but am person me lay sa foundation wo before we go to one say me say or ye enlightened woman or apply him dear one akasa na brabom me say or demonstrate humility and no sanso ye teachable na che say o ma ne ho kwan si enchire na de na san obi be ma ne ho kwan so ye enchire na de na che say obre ne ho ase san Aunty Bea de pia na brabo ye ko school abrabo chire ye bibi every day enti no life no itself is a university obi a wo hia no bia no anopa bia anase awia ba bia wo firi bia se wo nche dem na wo pie die
bibi eka bibi kyerɛw bi nimdeɛ bi beto nimdeɛ bi so enti meka say the illiterate of the 21st century are the ones who cannot unlearn to relearn what did they mention one na sabi onimu de ene one na onim bibi na wontumi mbra wo ho asese de onim no a emwa no wobetimi aye free ho no de ye papa no abehye ho okay one would mention say enti yanko wasem no yes enti na be say enti eden decisions sana the unwise wife no o take ana oye utiechie na ohwe na obeka say we de onye oyere asabio onim de ana se onim nyansa eden sa na oye edika ne hu say oye oba owodo se e kasa oye oba owodo a na che say odonira no odo ne say make you define odo say putting the need of your partner first odi kunu no ne do ni na hiade edi kan e wo wade hiade mu say yet wo menim say what the make na say no a unwise decision mpesa me che say de wo say wo ye no that is how e wo say sie what the make che it is say dia okay me pesa I say I want to balance the equation say the be ya obi tie ohun say okay ade we say na wo say tie na che say nipa no sabi onido or the condition be na akora die ni one would dey mention na say nipa no condition akora mu say onido ntino wa be selfish to what you are asking me okay what did they mention is enti oba onim nyansa ye oba or this selfishness na tia awade menkoa antibi minimo ba ote awade mu a onim se nikunu yare da ho ontumi nkwa adwuma ono kwa adwuma ba sabi o teacher ni ekoba oba na be ma no onkwa adwuma no onko ba bia onim so yare no osade nkwala school fees bill asa de abre no wabro nim so wayare ada ho mfie ye friend say bosome nan asa de lunch boxes account the school bags ya saka wabra sabi ono koba be ma no busa no say ye na sudi o say ye na sudi se wo yi enti sa oba we no o pese wo ma eye fatherless ana say o pese be ma no nyankwa na say oba we no o ye selfish wasudie enti no ono no enye so yare o so upewu mpe mi ame wo fa pb janto na be ka cho se ji ye krom ha nko na onko ba bia onye we wo no yere so da sori an possible am chop money ai me no mi no so nyina na kwada top no ye nko ba bia say die sa na yaye ho ene eti ho but eni senkas ade eni susi enti oba onimu nyansa eni oba ope ono nko ane ho okay enti no onwini fie onwini bema ni state wo mu onwini enhyehyeye bia ya hyehyɛ wa abusia ni so far as a meme se me pene de wo se me pe on se nkoma na ma me ni di ansan no wo sorry se oba ni place sexual demand excessive sexual demand on bema ni nso ntumi emiti ubekom no ubisa ne se aduane be no ode ma no ade aniema no wo ye ofi sesebi ne ho betimi kra ya akono ama be ma no onye but obetena wa esan sebi ebia experience bia na no wonya aye ne ntino ode kwaku abeda ne kwame emfa so what dey mention ase enti no se oba no so wonim nyansa ohunu se mikunu ni obetimi aye da bia amkasa bible ankasa that shall do 1 hour wankasa according to your ability one no enti no se wo ye oba unimu nyansa na chese oti ade ni with a good intention with selflessness unim nyansa nti wo ye selfless but onim nyansa nti o ye selfish otimu no ono nko ane de enti se wu kura no a onfa ho se wo yare o se wo ye de o onfa ho adentia de wo se wo ye ne de wo se wo ye what did mention I say and when num nyina no wo no just within the marriage mo nante koba no asabi some twem na mo koti mo koba no hunu se nipa semesi sei no otie onu oba ne nam kra no a oto ade a no nko adi oto ade no ebi onim se ade no se sabi se yen nyina kuta 5 cities na me ni bi se mi wo bi kra no a nipa no kuta eto ade no se oh ebi aba ko pe na eye yen che what ya say anase bi kra no a ofa se
GB obi ha onye but won say sa na ma nya ya dwene ma so okay say one na tena ka mu e bia wonim say enkoyie ahwe no a bia no watua menka say one obi relationship mu you know I'm against that. Yes. So ma ye ko relationship mu ani adechi ani asati bisa etibosika yi me maame bedidi me maame ko hospital as if so won share be ma no no oni di da eni say sisa but mo kwa enye ma bi o ha promptil so by bi o ha e won nten dada but because ye ni na ye ho nso nti ye bu ye ni gu so enti no say oba onimu nyansa no se ohunu se ade we say enye meya emansunsanso bone na still ogusu ya na che se wono case ne aye serious na aye serious papa serious yare bia nso onya charismatic inu papa ni bia ebetimi etu yarewa ni nyina ase ede ama yenko eben ho na yenko je Zahara nupa ni bia wia ye besan ato asese ye wuso ba onim nyansa ewo ho na oba opa ono nkoa ne ho no it makes you an unwise wife ye ba reverend ebesan atos even ayaka che doctor say that na se wife Mati Aunty Bea so be bua Akoma bua for project Mati Aunty Bea Aunty Bea medase ewo akonya wode amami na mede enchia sonko enchira pesie efri correction kaso ye ema ahwefo ene atiefo nyina se de da ye ba ha ede ye nupa ewodwa so a ye fe no hindi heba Mr. Zahara man capsules Zahara Mr. Ene Zahara G capsules no ene wie metena sese ya no hu se ye nwe mu nkomo ene mu adanse ne de beso mu no dafo nkomo ye de ye dura ye fe no hindi heba Mr. ene bedi kan won nkomo twetwem sa duro we eye dura ye de nubura ahodo ane yakeka bom ane de aye odofo bi ho impempi no aya na malaria fever etete no pa ha na dwen e mada bia bonso no nko na pom de na ewo fam na aposo nyina eye ne ya de bia na nanum aya nwonwonwo ontimi endidi enye kama odi aduane no mpa enko because malaria no atena no so ache odofo wo ho na etiridi muawa na ene wa betena no afeduro na ohun sisaye bia wom na de bia wonko a wonum aya nwonwonwo wa poso nyina eya wo ya odofo adura mi bi ho danse akamfo ede ma se onya bi sisi a ebeboa wo onum aduro na astati eya adwuma ene hindi heba Mr. Odofo bi so ho a typhoid fever ene na betena typhoid mowa no ene na betena ha na dwen a tete no so odofo utisa mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop baabi eto waduro Ghana ha bia wo se wo pe hindi heba Mr. na nuni adura ebeboa wo typhoid bia ahye wo so ache tete wa ha wadwen no onu maduro na obesate hu insesaye obose typhoid ni nyina ebefiri ho na odofo bi so ho a sugar level no de bia ono nko ade yakwa na ekosoro odofo utisa mesrew pe hindi heba Mr. echira kwan enu ni aduro a mese onum sisi a sugar level no enche obose obecheke ahwe no na sugar level no astart eba form odofo bi so ho a high blood pressure ene na betena hindi heba Mr. no odofo eyadu waso a nubura ahodo ane yakeka bom se wo ho na high blood pressure pa etete odofo kodra store pharmacy shop baabi eto waduro bia wo se wo pe hindi heba Mr. wo de otoduro na onti bibia ase ade freyen wo freya bibia onti ase bia de bekyerechire mu no dofo bi so ho a me se de bia na adwuma oye na eden ogina ententen eche oye adwumaden odofo utisa mesrew pe hindi heba Mr. echira kwan enu ni adura ebeboa onum toatoa so a yale bia ehinta ewo nipadua no mu no aduro no ebeyi ni nyina e de firi ho de bia meka me se mentena ho emma yade no enye kese mentena ho emma yade no enje nsam ansa no wakope yadu pa yade bega so a ye fe no hindi heba Mr. ene upe adura esa yale ebo adasa ebo afofra enu ni hindi heba Mr. odofo je number si ebia no wato aduro no na unti bibi ase anasa bibi kire wadwere so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Ada for yebako ye bra ye fe no Zahara Mr. ene Zahara
G capsules say draw we aye adura emma ene mema etimenom se oyo basima na wo ho na infections adokoro oba bi wo ho infections no ene na betena nkasa wa fedra ohun sisaye bia wom oyo ba na wotesa na infection bi te se gonorrhea syphilis na ene wa betena na tetewo na hawadwen na sabi etimi agyawo jonso ya yawo oba bi wo ho ofa innam yade bi te se gonorrhea etimi ma ensansan bi egu na hifie ho nketenkete etimi ma nsuo bi egugu ne kakran sabi pampan ewom uyo ba na wotesa oba adura ebeboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white pa ene na betena odepoa tete no hanadwen oba de bia meka me se enya husesie nkwa ne se obeton tade akese obeton designer wears obesa wega kese obesa mpaboa kese ahusesie pa edimu ne se wodi Zahara mixture ene Zahara G capsules na ebe ye waduru enu ni aduru oba onoma white bia asha so ache ensuo na egugu kakra sabi ahunya nika no Zahara mixture no ene Zahara G capsules no ebe boni pedua na amane yini nyina afiri ho ti se wo yoba na wutie me na white anase odepoa agini pedua na boso oba mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop bi ebe wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a be 5 years ni omu ne nsada ne menses no entimi emma amana awom ohaw pa no nemu se wo yoba na wutie me na 5 years ni 2 years ni unya menses da untimi emu nsa oba mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan me se unum aduro na be yes wonders no wo de num toatoa so unum toatoa so a o menses na emma no wawom na ayo haw ayo ada na odagere no Zahara mixture no ene Zahara G capsules no aduro no adabo ebe hisa o haw ni nyina afiri ho ti se wo ba na wo temenka wo de kodra store pharmacy shop be to wo Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules so uye bema super na wo ho na wo ko wura tokoro ni mu bema bi wo ho a wafa innam yade bi tse gonorrhea ene syphilis amane bema no esote ya na etie ne bema no fo na efon ne bema no me se ensansan aje ne bema na boso prekesen impempi no bo se ne bema ne hu nyina wotetie ma ne bema ne hu nyina ayekuro de bia odwale amane hu na ohu onama tipa no wotiti ho amane ana ohu bema bi so ho a wafa innam yade bi tse gonorrhea impempi no odwonso na obre jonso na ba obo se na ye ne ya obeka se bema bi wo ha otimi ni kwase se ebi obi na ato na duro sa uye bema na wote sa na innam yare bi tse gonorrhea ene wabetena na timi ma oho na nsuo bi afiri bema mu ba bema wa duro aye ba kope na adura me se bema adaboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na odofo bi so ho a bacterial infections hanadwen impempi no de bia ayese de bibi enenam ne ho no odwale awie no na ayese de ne ho akeka ne nketenkete amane huru pa no ohun wa fedro saa de we ene na betena odofo otisa mesrawo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan enu ni aduro odofo onoma ebeboawo bacterial infections bia hanipadua no aduro no ebeboawo eyiri nyina ede afiri ho saa aduro we ayaduro wo so odofo nubra ahodo anya nya adaje akeka bom ana de aye so yodofo na wo ho na onkommo na aye mere owo weak immune system eba ne sa obo se onkoa de bia yare nketenkete yare bia ba onkommo no entimi anko yare no obo se yare no abetwa fawo so obo se onkoa de bia ewan nketenkete 2 years ni oda ho bowa 5 years ni oda ho bowa onkoa de bia cold kata obo se achewo onkoa so obo se unya infections a adura obiafa or recover tentam no obo se infections no ekọ na ba odofo otisa adura me say ebeboawo boost immune system no amwo hoden ene opomden akonanim ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo se o ulcer na ene wa betena o ulcer na etete odofo kodra store pharmacy shop wo se o pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboawo
also bia aseni padua no so ache also bia etetewa untimi enidi ema ho ntonodofo mesi una aduro na one touch also ni nyina ebe free home odofo nkomona du ya aduro ye fe no Zahara man capsules sa do we ayadura ya yese ye de bua ba ma bia se uye ba ma pa na ne wo ho na o se waye mere wo ba adabrijo na se wo weak erection ba ma bi wo ho o weak erection onu ankasa okokra ma chena o kofia na ne yam esa hyehye no because onim se enumguase e beka no se uye ba ma na wo chesa na wo weak erection o ba ma no entimi enni mensema ba ma me se wa duro no aba na aduro ne Zahara man capsules se uye bema na uye ntrase adwuma uye bema na adwuma na uye no utagina ho pii na sisi yele ene wa betena bema mesrawo pe Zahara man capsules ekira kwan se uye bema so na onkomwa na ayemre bema pe Zahara man capsules enu ne duro ebeboawo ebebustu o sperm count no se uye bema na wo tieme na wo yemre bema mesi wa duro ene Zahara man capsules ko drugstore pharmacy shop herbal shop bi ebe o uduro a wo de wo se wo pe Zahara man capsules odafo die number CBM ebia no wato aduro no bi anase bibi kire wadwono so freye sisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo number isu twemo screen no so etu de fa bibia onti asie bia ofre ya yebenya adaje atechire mu se de odofo de bia meka no mentre ho emma yare no emma enumguase enkan emma wonye mobo enka dem ansa no wodirimika akope karisiki nupa a yede bega so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules a yede mixture no ana mene Zahara G capsules na ebo odofo bia abusu immune system no amo pomodo na kọ nanim asatu infection bi ase ene Zahara man capsules a yede bega so a ebo bema bia me say ya to ni din se wa minute bema ene hindi haba mixture ebo odofo bia malaria fever typhoid fever diabetes and high blood pressure and na betena you no pay Ghana ha e for me bia say pharmacy shop herbal shop license chemical shop ya top it ho now akra ukọ Okaisu drug lane ba bia to oduro ho bia benya bi na oba kumaso so a obata fofamu a ukọ PFA pharmacy ebi wo ho na oba Aston Imurom any kewa ukọ Fred Men's herbal Misty herbal Apidank herbal Blessed Require na oba asafo side ho so a have made pharmacy ja pharmacy na akwata kwade so a mensa tese Ghana ha ba bia to aduro bia na eno ya topete ho me da Aunty Bea yes ya da papa ebenyame ya duma na wotwe sende ye behwe mu ani ma ye ntoa ye nkomo no so enne ye nkomo aye di ne ye discuss the unwise wife sebio oyere a ne nimde ne nyansa ewo fom ho enkomo na ye boy ya sha ase dada ya ka bia na ye be ko breaki that reverend ka say oba otia wawiase a oye pesemi nkuminya ono nkoa ne de ne interest nkoa no e don so ye beka say oye unwise wife reverend pachoto asomaye afei point I toso me nu am pese ye ko Proverbs 17:28 Proverbs 17:28 oba okasa dodo oba okasa on se na Peggy kan sembi se obi nya bibi kakra bi na odi akọkire we na ya na Aunty Bea dey asa hometi a ya wo mu ne say when you don't know the one you have been sharing your good news with is your enemy. It's your when you don't know say nipa kan unsem de when you number one ono any the enemy within or drag e kan no nanka de wo di mu dance e kra no ye wunya nkan ye kra wonim say ye no ma nanka walusu because nkofo bi okrofi say ono deserve ade bi chen yes and utra anya ya na sankofo we twa wo ho ahia oba okasa do Bible say Sebi Proverbs 17:28 or say Sebi de woni mu nyansa mpon okana no tuwa ye bunu nyansa ni Bible ne kai yes
Oh, me yenkwe ne bi wan kasa me amadwene. Anya mimpo etiefo be kasa da bi yeboa nti ko mo ate a. Proverbs 17:28. Or see even a fool when he keeps silent is considered wise. When he closes his lips he is regarded as sensible. Not just say amplify not say not just or you prudent or you discreet now or you man of understanding. Okay. It because ye the ma home community or ye woman or wife of understanding. So ye say even a foolish woman when she keeps silent she is considered wise. Wise. When she closes her lips she's regarded as sensible. Kawenki yapon wenku akrat me pon yin. Aunty Bea. Kasa edeniema bebre abeke kanye me bie ni se nke beke kan. Oh. Kai hunu se kasa ene ebo wiase. Ye no mu nsem. Ye nsem wo ye no carries power. Sanse nyame a oboye no odene no mu nsem na bo wiase. Na sanse oboye nse ye su ne se so nte no. Sa to me no wo ye mu. One mind that ability to create with our own words. One mind is hard to me say yansu ye bebo. Na yes any hu na enye time. One ka so asonte. Aunty Bea. Se nka nipa betimi a oba ote aware ase betimi aka na no ato. Atina ware ye ho a enka beboa. O kai se kuma wudi ye movie bi a menim se na yese kai da bi o se yem na na ma Kumasi Yonko and the mirror fida Kumasi Yonko is one of the rich movies miracles a produce ye na nyansa wo mu papa na omo che the differences between Kumasi fie no sabi e ma na etwa ho ahia omo a pretend ya ma na fra omo moja ani omo so a omo ye omo ho se omo wo bi so omo ni bi ni omo wo bisusu no omo aka omo anu atum. Aunty Bea say ye betimi ahye ye ho so aka ya no atum a de ha me kra ne say ye koware foforo no oba ne nipa ya ne ye twa ye ho ahia no ena me kra ye wei ena wo be ye wei ena ye wo ha ena ye kwa ha ena na busuafo ena wei edin kof echese din sem bebre abasa wei kwa no. Aunty Bea ye ka say ye tena sa asem wei kwa ho a ena bia ye mfiri ha. Because Aunty Bea say ye be kan ya no atumu a Bible account me person me san akire mu bi ye be kan ya no atumu ye be bu ye say oyire nyansafo enye bibia na be ma ne kan wo so so eto da on say ma minim say ema ya no odene I'm say me your research bi na me refi the figures no am nyae no ukọ Genesis chapter I think 2 or 3 when aboa no besra wo no besra oba no wo no kansam am say ba ko mienu bi am say be average of 10 oba no kan say be 40 something kasai papa just wo ka de ye si on kanyina ye ni so wo kanyina wo kan me wa the enemy was repeating what God said enti etoda kasa dodo no emwa na emma wunyansam pie. Okay. Kasa bebre no enye Aunty Bea na wo di wraware mu a na wo hwe enkomo a ye di averagely according to science no emma kasa dodo. What is emma kasa bebre chen mema in a day. Okay, you know, I one day do it and bring you the statistics. Yes, my yes, and you're not in terms of and it's true. Into be a kasa bebre. Yeah, who swear hard. Chen we science says scientifically when the baby girl is 6 months in the womb, na dwene mu pai mi no ba kokodi bonkum na ba ko so be di nifa ba be ma ne de entisa be ma no thinks from just one side of his brain. That's why men are naturally logical. Okay. What you say but oba no didn't oba to me multitasking we sinema we ote hey bia wo dwene de anyo obedi ho your ma maker the social media you are doing many things but you are still within your consciousness. Sa na nyame aye oba enti oba bia naturally you are supposed to be wise. Because nyame ball into as a helper boafo Aunty Bea who says wofa media wofa media made in adwuma no de won to me ye na ase made in me na adwuma no do so change de wo ye enti you are expecting say made no
oba na che no wa say na pese otwitwi say na pese o expect say ono an because of role a so me play no o so osua se dey take initiative madam on kan but table so aye fin what them sana say so boafo no even as the Holy Spirit Jesus promised in John 14 no ekran Holy Spirit asodie doso Christo wa han no wo baby faako at a time but on konkro enne no e wo baby a enti owa ha na so die doso sana Bible no die toto on konkro ho oba enti the woman is supposed to be wise, smart, intelligent, intentional. Just give me all the vocabularies. And what's what you need here, you can't afford to be foolish. Oba. To me, to me, show myself, you for what you mean, ain't you know, kasa. Ain't Reverend, and then you can say Oba worry for or cannot to the husband, but ne for. One say, now for a day, any quite say what can a day not don't share, no matter what, don't share. Aunty Bea, you must keep your boundary. Okay. Our area wuni wukuno. Enti issues and answer near me about wuni wukuno dear. Won't you mean a third party in share? But what it was say, one bear no be ye one bako. Ye me no yasem. Ebia to the extreme, and ebia bibi show so abuse be and ye may be cause officer was so come obite. Now obi bow into your rescue. Okay. But for that, whatever you were enjoying, madam, keep enjoying it. Okay. And keep quiet. Okay. But what did they mention and say? Because I say a toda ye ko prepare near maybe. And will be a suno nipa no crabia when you want try to obey. No one sa beka. Na my husband is opening a new business for me in Accra. Hey, Esther, me kru bi adwuma foforo wa ha, me kru atoka mama, me kru ye we mama, me kru ye we. I mean, two person try say. Obey you if you no abefa. What did they mention say? And me kru nya de wo mpem, me kru nya we, me kru so atem ye nko try. No so kra de na mpem asem kra ye ne namfo ka. I say na make say ye create boundary because say ye nim botaye kra because Aunty Bea Akoma na bebre one say wonim wo ho a wonim say you obesia carry wo ho as a married woman. Okay. Wonim say you obesia ye wo ho okodwom ho a wonim nkoma a obetini adi na edwom ho a wote o mo esa wo line so nyina nim okunu de otumi ye ne de ontumi ye oba de ofeli ye ne de wan feli de omudie ne de omuntumi nie aden yo enti oba yansani Proverbs 17:28 kawanotum sa kawanotum pacho yento aso Aunty Bea yento aso no na chese ye ko oba onim nyansa no na chese oni ahohyeso oni self control na me koti we no na me keka ho nsem Proverbs 25:38 me to me bo ase ye we no munyina because e doso but na me pese me koti keke na me pese wo kana me ka na wa mama wo reference se wa wo kokan a wo behu no se oba only self control only self control se bebia na wo dwonso bebia na wo di nkomo bebia na wo didi bibia na wo hye you know bibia na wo yebi self control ni nyina dwonso ne ka ho Aunty Bea we say ye krom ha no most of us no ye pese ye mind ye yes a mind be a civilized society but you need civilized character. Say be bema to me ni bema bebia na omo jonso se sa de ni de ha me pa o but oba ko yes sa de be ka so wa seda ai be ka so wa seda kra pe so you sire mu kire e bi so na ade na ade dro Aunty Bea what ya say into oba no se bi asero kresa kafra se upie wonim se wo ho wonim ho eniema bi ho a wontume nye enti no wonim se ade we girls pa you know ka betimi aye but we oyire nyansani o ka Proverbs 31 o so ne yiri ni nti ne kunu ne atitiri
ene te kroniti di nkomo oba no won integrity onimode wa bobra onim ne ho oye niema bi enti no I mean say according to the societal standard, according to the Bible standard, we say me chire niema bi mu me di edi kan enti we say niema bi o ha enye bi bia ne ti Bible say wo niema nyina ho kwan na so nyeni nyina ne fatai lack of self control and then niema bebre yakofa de abekeka aware no ho a enka ho Aunty Bea, me person me go into details, but niema bebre yakofa abeka ho enka ho. Okay. Because wa ko say obi ye bi enti na opewom pew e wo say chensin we me tobi, you know. Ade we wo say me tobi e de ma mema wo say mema tena car we mo me ka say me ni me kunu share brass na ye ko tena flat bi na flat ye ko tena mo no be ma no adwuma say otwi taxi but oyire no ferry so obeka kire I mean yes me I was expecting her one wo ha na ono aba no obekirem obekire na sem because not knowing say dear yes to be ani a woman no she was envying state ani a woman nti no ono so feel say she deserved better so dey no to level bi ono so dey no to level bi yes ye ni tia say be me be pack say bi na wo twini okunu twika ana so ye driver eye bone there bi one who say ya na ya force you want to create standard bi a enye yen na bofo na ya suma ne so onfa winshira no kra no oba no otewa say no o say ya me we na me fa de emre no nyewa Why would they matter? Because abrabo no akasa na wo bo no who live a pretentious lifestyle. Enyawa. Open up. Kanokre. But mpesa me say lack of self control no. Obi anhye. Edi enti na wo pesa wo kochirem kasa dodo no ede wo bekwa akopie niam bi eni sa wo kaso. Okay. Because obi nya so kasa mu say Aunty Bea on kansi ya enko kansi na na kanso de kunu a on twa so self control lack of self control and then mama bebre ye ejimefo patcho yo yento aso yi enti the next point ye koso no oba onye teachable okay oba onye teachable o man ne ho kwan se opese osua de opesa ye kire na de sa oba no oni nyansa sa oba no oni nyansa ahobrasie wo we Ephesians 5:20 ansa na Bible no beka se oba bra ho ase no se bombre mo ho ase ema mo ho enti se niema bi Aunty Bea mete ha no na me shan nyina na me nimu nkomodi me mfa se bi meti penso yo nko da okay what did they mention ase enti no empanimfo anime di agrofri nkwala abrem no me hunu se omu bume me nyansa me level of knowledge no enti me so no me try se me carry me ho sa se wo ka wasem kire me a me ko kan kire asemesi enti no omu so da bia na o manage so omu ne me bedi nkomo what did they mention ase me nyine no na ability ni wo mu dada ba na me hia bema obema sa chede no apie na de bia me da me kuna ase what did they mention ase se eniema bia o ma me yeye se me so me bre me ho ase se me sua sa niema ni nyina se de be ya me so otuka me so metimi atena na front okay I'm just using a way no metaphorically say me fatano yes so atias so wo ko ba bia nkofa nipa fo from fancy front Aunty Bea enti no se oba o pese wa bra bokọ animu na o pese o ye nyansafo a bra wo ho ase de wunim no ye nkyerɛ ye ni mo bia se bia aduane kra no onimu no a wa bra ne ho ase ama ya kyerɛ no amene wa behunu ye se bi obi o ha empa so agro onim si de esiye no but abonte wunim so ye okay wo bra wo ho ase ne ye kyerɛ say draws we ne ye hyede kɔ ha we ye hyede kɔ ha we your friend sister thank you we your friend we your friend pillowcase we your friend say so o bra wo ho ase ma ye kyerɛ wo sa ne ma we ni nyina Aunty Bea obi also asabi ni kunu pɛ so ogina mpaboa tenten so wan fa sa antete ne ho but o bra wo ho ase say ye nkyerɛ
Ubehunu she. Wo kra tade dress ne color combination emfa. Wo the blue sha na the green sha na the pink sha. Wo red dress in free sleeve for mo. Colors ne kwa be 7. Wow. Na weni so wo hunu color kra wo mfa ma no Aunty Bea. En sa ne ma we nyina wan bre ho ase ensua. E bia mo fie wo de ntoma si wo ma me de ntoma si mu ana ye wo papa fe. What you say? Ukuna akware no sabi e bia na ni ate. Ompesa ne ma no. Se wo bre wo ho ase a obetimi a kire de wo frɛ ne se bonnet o se de nde a wo se no kra ye sexy no ye nhye ni the whole day ye yi se oba wo trimu bepon sabi oba utrimu ebebon ebeyi enka ene ye kasa e de afa the unwise wife oyire a ni nimdie ni nyansa e wo from ba kono de omsema yenka nti wo de no ye de ato nchen oba wa ware na onyansa e wo from e ho komo ene de yebo ye bewie sa mekan ne nyina yesua de na yesua de na ye ton ade nso aboafo na mba ye ntimi nya adwuma nti ye kɔ pim sign na ye ne doctor edi nkomo simaka kra bi ye wi a ye beto as ye be kɔ Proverbs 33 e ho no na de bi omode 31 omode ye example no Proverbs 31 e ma no suban na e ho no ye wi a ye be kɔ nti ye nkɔ doctor ho ne ye ne doctor mbɔ nkomo kakra doctor TV akwa babiem ye mu boko de yankopon de adom na adom ye de nyame ase enda yesua de egususua ai yesua de pa yame nshiramo amen pacho yonkwe yo ye be mo bibia akwa ba e de aba Pimsan Company Limited Dr. James Amwa eda no na edru nwanwaso a o de abadwaso a edru nei agene ho me na ba bia befa bia obi ebo edru agan sa edru ne ye kanfo amu bia onte da se edru ni dimpa ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsules Semens Vital Herbal Mixture and Capsules oti agan so na se edukro no ne ye ka ho asemi na edru no da bia ye ka ho asem se edru no ye adwuma wontini mu na day in day out bia no igusu a ye nhwehwemu improve edru no sisia me no ka say asuma obi amana ko China okọ fa mfidi ahodo de aba ye pese ye de ye nnuro no ma ennuro no be krabehwe abaefu kwan so sisia wo hwe capsules ye kura mi se de city ya ye sesa no ye ne blister iti ehu behia se abribia no ye sesa ne emem na duro no etimi kwa ma no ne ba bia make trawe eduro ye duru ba bia de nanso nipa pi so nteye omo nteye no ho na nne ye bo hu dare enti se wo hwe me anase wutie me na usisi eye oya me pato enkohwe eduro bia eye duro Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules se eduro we na kopa ekira kwan efi se unum eduro we na usisi ye oya bia wadwuma wo yenti wo de ne entenase bebre anase wo de no nyina ho na ugina ana wo wadwuma yi Tambra gang fo ebi omo a ye de tetire man o man tetire de omo so a omo tu fom omo yese omo an ye de tetire man se yan fo omo anka ho enye enam omo adwuma omo ye ntida bia na omo sisi ye omo ya se o ye obi a otesa me pata okopa eduro ni bi pe mixture no pe capsules no free na ye moa kwan a obefa so a obenom na eduro no ebe ma osisi ya de ni nyina akọ na ebom ebia na wo de na ye kan wasem osisi no utehwe ne yesi dompe bi mu abu dendende se dompe mu abu akọ ne anya o surgery yawo na ewom no unu maduro na yawo ni nyina be kofom na se be free okra de ama na me kanfo de ama na me ka kiro se eduro no enam na dwuma yenti etimi ade awards p from 2022 babesi 2024 best waist pain product of the year again the year Semens Vital Herbal Mixture and Capsules enti se ebi a wo de no nya enteric fever na se typhoid fever na akofa yare na ba usisi yade na ba no maduro ni bi ana wo diabetes when a diabetic nephropathy enti aso so oto ase etwe pa de kana sciatica na me pa cho enkohwe ba bia eduro eboawo na yi sa yawo no ene wo etwetwe ni nyina afiri ho akwa ma no e ya gan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules unumpe me se eno de me kana maka cho se me de nti ato de to ho ama wo maduro ni duru half a o se de ye woni nyina tuotwa pempi ya na nkofo frɛ o se menum ye na afede aka no dendenden pa wo de basa frɛ ye fa kyerɛ o de obe efri se
enam say ye adwuma wontini mu nti onnom pe e wo say de o hawe wo nyina kotwipie because say untini na keka to so anase untini mu asisi a uhia aduro betuma pushi no na be yi sa o hawo nyina afiri wa kwa ma o na aduro we e contain enuane nura hudo bebre a phyto nutrient bebre a eboa yi sa o hawo nyina afiri because my yes scenario say obi be chichire nkate a age so fa rubber na ode na no ahu rubber no opese rubber no mu da ho na so untini mu be da ho a de na obeye ma untini mu ada ho uhia aduro a nutrient papa wo betimi aboa yi sa hawa aba anase pricks bia wo untini no bia afiri ho akwa ma o eno ane agan na eboa o through nitric oxide no ebe yi sa hawo no nyina afiri ho ama untini mu ada ho na moja atimi adu afiri sane akoba bia wo say ekobia afa wu ye no to nchen obi wo no ma sabi o ha ukojane na ya ohumuja wo eno de tie ni pa makasa hansem pempi nanso ya course na eba no enu nti na mpesa me san pebre na me kirem yie yesi moja na eba no say ye kokko a ye bright red a e kire say ye hemorrhoids anase koku now to hemorrhoids anate piles a yen ya kan kasem yesi koku apart from sabi otokwan na no say de odo no oto no inside o anase ano bibia ba besisi ano anase obi anya rectal prolapse say okoja ne nan na sabi ni kokkobo ayi aba eno nko a na ebetimi kan say hemorrhoids anase ekoku na emom se bibia sisi wadim anase okwan ominim anase wani ye wisiwisi a mepato eno nye koku so obi kasa asem we kiro say koku ba na am wani so ayi wisiwisi na bibia besisi wanim a mepato say bibia besisi wanim a me ka asisu biem say skin tags anase hyperpigmentation skin disease mepato enye koku bia ena se wani ye wisiwisi a ida se wanya diabetic retinopathy unya diabetes ena ama wani eyosa anase o pressure unya ye no ena eyosa obi kura nya enam nsayade ne bi tise gonorrhea utumi nya gonococcal conjunctivitis eno nso ye ni yare enti eno no enkokase koko nti me no madrum pato ye dro ne de enye sa na ema no se bia wo nim se koko dia ye koko na ye ka no se wakoja o nan na hu moja ko moja na ekokọ a e kire se hemorrhoids eno no madrum na ye wo se sa na ema ni nyina etwa eno ye ka to se dro no unum nuru ba akokra wo se etwa ye ni madukro na ye ka ho asem no na emu bia wo so de ne se bi ubeja nan na moja ewo mu sa na moja no bright red enye bright red eni ni edum kakra na say brownish me pacha ohu ni sa Fako hospital ida say nipa no wanya intestinal perforation onya ulcer na akakoja ne sa ho no ana say onya enteric fever na say typhoid fever na eja ne sa ho no se ohu sa dia eno no eduro ho ofra ye betima aboa ye de ma ye clinic no na omo so ahwe na emum wo de na bright red dia to eduro bi na ntwama wo afen so be kasa bi ma na e kase wo ye bema na o mema sem no wato form team kaja ye mema no bema no dompe bia anim ni nyina ye ntini nko a na se moja betima du afusane wo ho no ma wo hia aduro agan Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules no na comment ni mu adawo na sabi wo bema na timi asori egina wo bema bia wo se wo bema timi nwane wo ahomache na wo bema ni nwane wo ahomache a na watimi de nwane wo yire ama wo yire asori akopra na opra woto aye nyum nyina na ehye Nyankopon di animonyam ye mpese bema bia bema Nyankopon enum asem asi ni trase enu nti ene ye bo aduro dawro se pebito na nom na bema na wada obema entimi nsori no entimi nsori nyina so na timi fa ye adwuma ma wo yire nya se hunua ba da bia na oda nchen sa aye se hunua ba wontimi nya hwe wasi Nyankopon enu asem ase ye srew manyame asem wontimi mrem to aduro agan ni bi na nonom number ni 0240 61 60 60 61 0240 61 60 61 and as 0205 57 35 0205 57 35 55 but so freya ye betre store nya biato wum na wakọ akoto afa so bi a wo pese o to be good store ma o de ni nyina afrɛ obetima send e WhatsApp messages na emma no so a sabi omuni atenka no mo aduro paani
Cement Vital Herbal Mixture and Capsules. Okay. So we low libido. And now say one so won fit come wo how kese pa. Wo be confitira na ye yaw be pacho nti ama ofiefu nyina tan o. Da bia wa ma fiera wo so e na ogina e de gige ne water bill ne light bill. E de gige ne dan sika nti fie of be tan o. Koto adro e binum na yaw ne nyina mfiri onkoma afi on fit kono ne man sisi no so ya tadro ne binum. E be ma ne ma akọ kama o moja ne be fro ye. Wo de no so a season emfro kra wo confitira moja bia ma me pacho tadro ne binom na auto afre ye ne ma dosage ye wo general dosage wo ho nanso se wo frɛ ya ye betro e bia na kwan wo be ma na emu ayemre premature ejaculation se wo ku ne obada sisi anu agye mu no ni nyina ye be ma dosage ye be boa wo ama watimi akwa ate asan akwa akobiem ye de obekọ ba ko na afi ya de beti this efomfu akwa aba na afi de duru ba bi sabi twetwema me nko a me pa cho wo te sa tadro bi na nyi sa wo ha ni nyina mfiri onko ma wo afi nso ye betro wo se nomni say na bibia e kama de ama wo sisi yo ya ne nom nso nko ti ni nyina wo frɛ 0240 61 60 0240 61 60 and I say 0205 57 35 Nyami e shop papa home sweet cereal legume mix Tom Brown wamaso mo wheat soya beans wo mpebi nenu a ema efiefo nyina na omunya ahoden enkra from 6 months eko omu betimi edibi oba onyim omanofo nso ebetimi edibi ubenya bi wo poku trading kejetia Dr. Mensa edum KO PZ ena offense tanoso ena atonsu pebito ewo ho omani ko school so anu amomu bi edi akọ o pedudu etu a na wa frɛ 0246697358 ena 0546921728 ye twa ye ho sema baako bienu ye ba Reverend Mrs. Insha Edujemfi ewa ha oni en ebetoa enkomo na ye bono so the unwise wife eniama bia oba warefo wo ya ye beka se onyansa onimdie ewo fom no ye ba ye betoa enkomo no so ye ba sese ya 14 the verse of 1 Bible say the foolish woman or say the wise woman builds a house but the foolish woman destroys it with her own hands. No one is so the safe. Na idea intina oba ono ani fie anase fie anyame dia ma no otumi de ne nsase no that is when name the words. Okay, Mas Moro can be or say if the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. So nipa no say onim ne ho a onim ne botai onim de kronintia sabi o to na jeje mu o handle na anyhow so onim ne bo say nipa nim ne bo a sabi onim nyansa. Okay, enti say what do you penny fie so one say last time na make obi say edi kind of cry no ansa na ye be frɛ wo say yire no society has created a standard be what say me you follow. Okay, that's our standard no starts with maturity. Maturity yes spiritual maturity, physical maturity. Okay, abaye dem rato ho say free this nipa no ye kasa obi anyina just wo free 18 eko it is free 18 ho kono me no te 14 years into me kan james wa ware adenti okware adenti onyini ondum rana ya hye no because ye entity ni nwie ye ye wo mre bi a wi ase ya to enim se udru ha se ya wonim de we wo se dru ha. Okay, but nipa ni dru ha onye qualified to obey on his own. Na me kasa wo Christ Apostolic na me ka che wo mo se abo fresh a o man remote a uni baby or the better or the DSTV channels and you ma or the better your friend is a cartoons but all you know afi woman na afi only na so we developing interest na afi or football adentia wo sha o choices o choice a wo making no eya na ejina o level of knowledge a owo so owo wadwene mu what the mention enti ni nipa enyini a na afi obi ohun ne ho ye ohun se meni ade we me hwa manage ade we me hwa me reho ade we mepe midi we ya mepe midi we na se ohun se o discover ne ho ansa na wa babrabo no se okay meni enti me dache ne te say situation be na me wo mu ne ehefa na me free na de na wo se me ya metimi ehu dache kra me pese me hu
na chese sad the self discovery ni ba na chese wo hu no no say oh okay me wo botaye we enti ni pass mesi na metumi ne no abobra okay enti e ho no sa foundation ne should come first enti sa physical maturity ne should come no waba spiritual maturity, psychological maturity, emotional maturity because only obi a start say more twemp na munya nware kura na nipa no ne wo ha wo nua be ma wo ha no afrew ne girlfriend ya adwoa mani san adwoa bi a woti ne girlfriend ya na adwoa sise na adwoa siwe na wa nua be ma no kura wa sembe na be ka kire I mean, so when you near, why do you have to involve me with your decision? Me person me ya adwoa say, person me ma adwoa sika no kwewe. You don't need anybody's consultation to do anything na. O person wo ye ma wo partner. O yes sir na chese wo nyini na yes sad say ye mu bebre nso e pese ye chese ye nyini eti awale ye nso ye da so wo sa suban we ema no mema nyina e da so wo su menim say mema na bedi wo mo konkom asamasi akire mema ne de asamasi akire nya hwe e na di asamasi akire it starts with that physical maturity, no? Okay. And some no psychological, emotional, spiritual. So you'll be able to know, say, nipa no, okay, abrabo be no peso obo. Aunty Bea a broadcaster. Okay, ain't no, bema be no pe. Ute Akoma mu nsam ewo Akoma 87.9 na wo hwe ye enso ewo Onia TV na ene ye nsam no de mama just over part 2 na ebe ha me bisa unim ukunu weakness say eye emma wo oba warefo no say na wo say wo encourage mama mo ba wo fie wadamfo ne omo ene pie na monkwari adamfo okay na sebi wo fie de adamfo be ye de wo fie okay obakra no a de ni so hu obetimi ehu sebi wo nkwansem obetimi akohwem ebi pass mo to the extent say obachi ti kura no peso hu de seso okay what the maintenance be ma wato no ana waka no ho nsem aka no ye behwe what ya say eji obi o ha obe pose ana so obe ye no ho say obe check up obe sraw but na owo ulterior motive owo adwene foforo bi obehwe akoka kire gube ko mebi a yaye meeting ya soma no so no gang leader ono mumu mehwe what ya say enti no sa niema no eni sesi upo bi ni na ware ukunu dia ene ne ware o se sa se mode bia me ka se wo hu se ye nyina ye wa ha ya ye tie nso tama bible mu Sarah eka che ni kunu Abraham se fama ba wa Hagar wan tinta so kra because all around the community to onim no ani ehun na anya dey oh ame why no ofaye wan puku ni tikra enti uhu ukunu weakness say eye ema as a wise wife no limit how ama ema ebe ukunu in the first place nobody should come to your closet okay what you say obetimi abafie kro hu say na nyamia bia nyamia to nsem a wo baabi a utumi receive a hoho e bia wo house be 9 bia obetimi dey id say adwuma but for that say face to face na wo betina partition na chi na betina na say e na betina Aunty Bea the unwise wife say dey me toma because we know it need dey me ya part 2 right wo dey akoso say ukunu e wo say ono onafofo eye that closer wadanfo betimi afre ukunu one ne be bon komo unwise wife utimi yes ade ani bi Aunty Bea me feel say ohun hia sa wo hu say edie ntina men ya nwini boni o but wo hu say nanu asem nti wo hu say edie ntina wadamfo say ye nyina ya adamfo dia madamfo e wo so ye mikuna adamfo e wo so ye madamfo ye nka say menyi obi ani but ye nim ye ho na ye nim said ye tie niema ye betimi aye ni de ye ntumi nyenti ye pay asumdue ewa awade mu ne ye pese ya ware asumdue bam ne etumi ware ma ye mienu ye ho toye de hunu wo ho hunu so ukunu so huno eniema sabi ye ne mra ye wonim me work out in a particular gym na me invite madam for sofo bi say wo mra ho no I mean when you issues kakra me yes and you want start working out na obaye no obehunu
enya me hye nkofo ne wose so fa me ade we de benyame ne benyam nti wo ma am paso wa weakness what the mention eno nche se bi wo mmere opeso wo som ne nyame yi se bi on fa 40 days nchire komo nye nwosra na obi nfa sevi ne to obi alache say small nyash on fa me hwene fofom na what end the ministry why end in life what the mention say enti wo hunu wo ho a wo hunu wo ho ye ese bosomos or no better na chire na chiri wade enti ye ti no ye ma ye ni na ye ho so enye ma bi wan ko frefre ma enye de bia na wo se busuafo kro mo ba fie what ye nkasa accident be accidentally they can come but bibi ni a ye busuafo so ma ye mpre ye ho nko fie aya by force aye kosra so ye kuma so ye asew so ye wan na ya na ahomete kra ne say may you see this opportunity asew bi wo be ko no ne na se by kon remote e wo be fie mi wa so so agya wo kunu fie wo ho na wo be ha me wo kunu fie ote ho so ohun ne say bi omu show love wo ba ki si be makra na so hage na ho twetwon ma me ko fie ko ware what they mention we are using this opportunity to educate they can say Akoma for nyame nhamo because mo pe ya setena mu ye that is why Akoma mu nsam no mo pe se edi nkomo ni ye enti oba woni mu kunu mreyo men have the gift of lucre woni lucre oh she ananya sa me see ne nwosra so said den se oni self control ni sana nyame ye wo mo okay ye so ya som ye de wo ye den obehwe wo ye de obetwa nani are on say ya no mo de comedy on the social media but it's true obi o ha no o said that so oba bi a onim sa ne kunu betimi ape no etwa no ho a na ode ne sa akata ne kunu ani ekwan ya obefa so a distracted bema no say bema ne nkohwe no bema ne nkohwe what you say it's funny but it is not funny okay obo ama bema ne say bi watimi ne kunu ye no adimu aka ye 10 minutes me mpesa ne mefa calls kra wa mami mienu bi unwise wife ye niam mienu bi a the unwise wife oye na ye mfensia nyame yadoma part 2 ye de be hye next week Proverbs 31 no a o ma ye kan no and say Proverbs 31 the verse of 12 or say she brings him good not harm all the days of her life okay oba onim nyansa oye ni kuna adoye oye ne papa okay oba onim nyansa oyire a onim nyansa no bone ene oye bone ni bi ni de said you serve ni ku said you to ne mpa said you ofidi ni kunu sexually kura e kire se wonim nyansa said na no meka me goso akemi said namu nsem no re e ya de e kan ho so onya kwaje license no de be mako said me kunu ni be ma we na mpesa me ne da sa na be so ka in a literal sense ntu hunu se mefu apia be ma we na me ne dai be ma we na me ne dai style bi a be yi bia no me ne ye Aunty Bea enti sa freedom no anasa sa liberty no a wanya no you must make sure say what putting into good use because Aunty Bea oba onim nyansa ena oso oni ni kuna kontokwanti o de sex bebo ni kuna tirimodin oba onim nyansa ena oni ni kunu ku a o de sex ebo na tirimodin eno so omo say yes na be ma no do ka no afia 0243114497 producer say me fa college nsa oso wa ya nada na ho fanso ya gugude nti se me kon yire pamo se mo akire mu a amafo mu ntie mi you amafo mu ntie mi 0243114497 good afternoon Aunty Bea na wo sre dodo ensre pacho Aunty Bea yes dear ekobodi mu ede aha FM ya kwesi wa akwesi etiewa na Aunty Bea topic yo that I want to share me and now and the baby of better me came when me can say one for the video to Akoma no nti sa program na so kwade bia ya na wade da Akoma dada ampo ba say obi wa okay Matthias ka o ka che ni say na wontie yeah because Aunty Bea unwise wife does what have him too much man area of the wise
wife nkwa. Wise wives nkwa me da sia ko obi meka bi wa empacho. Good afternoon. Good afternoon. Yo, I ma udi baby ao kasefi. Kasefi nkranza. Yo, yeti o. O she TV o. O be ko. O she TV ne dia o be delay o. E na ye be you afi so kra. Good afternoon. Afternoon, Akoma. Me ho ye papa cho udi baby ao kasefi. Me kasefi e sawon. Me kasefi e sawon. Okay. Na me pese me twedi kakra. Yo, kan bi kakra. Na me kan se kat na me shira mo. Amen. When timing message pa eni ade kire pa na mo kire. Se eya dia e betumi aboa anka wey eya 1 month. 1 month because any mama me e kire no a whole counseling, a whole counseling. A whole counseling. Okay. It's like a 1 month. Don't pass any day. I want you to in fact, you're bread. I want to leave this year bread. Don't come from Papa, any Reverend Becca, I never one day, but pay us some doye. Yanni Becca next week, na Yamia Dumaya Betuaso. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby ao kasefi. Mede Pastor Eric, mede kasefi e libo. Yo, Pastor Pacho yeti o. Mani shwa mpapa mani aje discussion na moya. Pastor Pacho bie wa no kakra bi ma ye wa oni wo form Pastor Eric. Me say mani aje discussion na moya na opa. Okay. A whole lot. Nyame shwa mo. We need more of this. Senior there a bit na buana when you know it na buana wa me yeti. Okay. Yo, that's Papa Pastor Eric. Good afternoon. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo. Mr. Yo, who was some poor akasa? Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. The topic is me share many jemu pa. Me say mo topic no. Me share many jemu pa. Yo, Twasway. Na patona me pay bisa madam say. Na so wo fi na ja se bema to api no akwa bi kakra na say we fi na yire kan no bi atia. Na no say. Okoye den pacho me de minim de okoye den na yire te. Fa se o ye bema na ba ku twa bi kakra na ma ko no Guinness kakra. O ba eni say. Ukotwa Guinness kakra na oba o yire kan ma obi ate. Okay, all right. Pacho, yo. Last 2 callers. Good afternoon. Afternoon. Oh, him papa bi. Udin baby ao kasefi. Me pacho me de Dina. Yo, Dina yeti. Me wo. Me da masepa na da intechua mo de amayin. Me ka se mo me se na me tia no. Amen. Awari yen de kura. Awari yen de. Bi se no awari. And so they want to be someone, and then the team that can make time and everything say. I was there, Emma, yes, Emma, Yano, our room, Yano, Shamata, Nina, Median, Fatu, yo, Yadasi, I bet was next week. Good afternoon, last caller. Afternoon, yo, Pacho D, baby, I'll Casefi. I said, station, make a task to cover. Yo, Felicia, it's you. That's why I said the everything dear Miss Steven Daho. It's your Miss Ramopa. You see that's a pass the beer with the Hawaii. Yo. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby ao kasefi. Make a safi chufu praso yo yeti o. Mo program no. Make a safi chufu praso. Info mo program no mani bi pa yakopon ensira mo. Amen. Na se ma mi tem bia oba ti de wane mani age. Because awar na ye war no kwan wa na mo se bebre wom. Nti o se na o pop ni se yakopon enka no na tem bia o me ye nchekire se ya. Ye nchekire se yo ye da se papa. Ye ntimi fa call bia biom. Mama we de o mo na e kan se de
next week they just say on the show they say they wa my day no ni abeka chom said that way next week ye beto aso until next week mo duabo Tuesday Reverend Ishadi ani de onyama mi day no o ka che baba be ka che but eduabo part 2 no de ebnada ye ne comfort dwomo ye ne beto aso ye nwie enra enne so de ye nwie topic na de but emre no ayana aboboso e de amai mama obi bisa question bi fire futuo fama ema no okunu ye bibi na ufu se we die enkoyi a kasa no okay enti BBS na obema usika so aba broadcast am the whole okoye no okonya sika kese no de no so be free obiya say ye magin for some information na say ye magi sika de okay I think say e mansu anyansa sabio mano kokotwe say man ka ne ye e ma ye nsu anyansa won say Aunty Bea adwuma asodi e da ma so awade mu no marriage is hard work Aunty Bea so what so wo wa abotra aware be kire wo say wo bi ampa na sa woni bi it is the only institution where your Christian life their life of integrity is tried Aunty Bea wo so mi nyame wo so nim nyame wo person so nyame ani aware mu be kire wo say wo nim nyame ana sa woni nim nyame enti na 1 Corinthians 13 no e kire said ye odote odo wa abotre odo ya asumdie odo your friend say on keep record of wrong odo nyema we what atia say na che say ofa obi achi o minimum ba bia odi ni kunu sabi na dwama mo afish ada ani to te wa na osu and they see today is the anniversary of your fornication of your adultery na che say ni passements on say esre so nyesre enti ye ka sa Proverbs way 31:12 was she does him good adwene papa woni tirim and not evil amplify no crown or say she comforts him, she encourages him, and she does him only good and not evil all the days of her life. Na papa so the boni nation na be dey any good Aunty Bea and no say uhunu adekora eko say man shas yesa enti say bibi enko yie ana say wo papa ye no wo nya ho responses say papa no so eye we ya I think say enko wo say nkomodi ebem ye hia counseling no wa sort ho out ye hia empire so no wa sort ho out but who say ya na esre say ye power dia ye puti up an attitude I say your politicians I say de ye be kan eno ne de wo se ye no eno no ne de kan da ne wakoma na ye kowura mu wi a na you know the real baggage no aka say de ba ye no ye bie so amu ahu who we really are Aunty Bea aware ye hard work so we decide so we kowura mu as oba you can't afford to be foolish to me you can't Aunty Bea o be ware be ma o ye ne boafo o say sika wo de mefan say be ye culture sika no okopa ba na wo manage o wo manage say ye the way ye ha ye the way to asase ye the way bosomi we ye tuankola school fees enti ye we onfa ni nyina say bi nkoto na megu fridge mo onkuta bag ene bo ne wasase bo pe we onfa chain ntu komu a chain no ana wig ye sew no ene etumi etoka de wo mako school ba se bi wo mate trotro mu na wako free wig 4,000 Aunty Bea yen ka se mo pray man bo hwe wo ene wo so na ye sa sorry na ye wo mu a which we all know say competition wo ye nipa en fa wo ntutu obi en fa waware ntutu obi sa fe na wo ko ware so a en ma obi awade a wo ye no ne hwan deko ene hwan ne en fa pressure office wedding na betimi aya sofo when we abusiafo na ye nhira so ma wo wa the journey the marriage is for me you and your spouse the event is for the people and what ye nan kasa de enti ayana e sad say we pay more attention to the organizing of the event than abu de sofo kwatin wa ho obi abeware on ne counselor problem because officer who wasting the time no pentem abe show off but Aunty Bea what we say
this is the only institution who rem near the certificate amawansa and san wako rem but ye cost 7 years for your medical doctor ye sua ho nimdie but ni pensua si de si ware ni pensua si de si ne be matena ni pensua si de si teteba ni pensua ekwan a yemfa so ntiatia nkwala abuse nkwala in the name of say ye bo wo ye wa Africa ye timi pu nkwala bia na o lose wo confidence na no case ya menyai or the plate ahwe akwala ni tiri mama plate adaya o post ku okobobo na we abuse ana say discipline what would you mention as na chese sa maami we yankasa no onimu nyansa o ka kire ne sese bi wagimi so obeye ne ya but ne no kure mu so na ye ka no bible se to no kure menton enti wo hunu wo ho a na wo hwehwe ho aduru a ebeboa wo enti ye nsua afen so asofo yire nom no a ye wo asore dem wo no sua nyansa enkofiri wa sore banyoma Pacho si ho ma meni empon. Sorry banyoma. Si ho ma meni empon. Pacho shase. There be we asof ma me de pacho fesi so de empon. One who say me a me nuanom ma. Ya asof ma me fo. Se wo pese wo ye asof ma me ana asof ba. Wo di mu wo integrity. Only wa sorry ba business, creative boundary. Inko free sorry banyoma. Sebi nkofiri mpaboa mfa megina ho me preach wa bra wuti aye emfa pressure sebi bia wo kan nyina wontie ne bia na se ma me ye ne meka mpaboa ehye anam de ma no o look it down on your husband because of attitude bi okra be ma no so kra nim wa hu de me eye nkoma ye ni but unim se ya me ma ye na we will talk about it because Aunty Bea enye easy saying these things one who say ye training asofo ye training wo moyere no but asori expect say wo of maame no ya ntete wo no ye niema a omo pema wo mo eji Aunty Bea ye ma ye ni na ho say wo ti asori mu say de wo ti kumasi fie mu wo ti 2 bedroom 3 bedroom wa wo fie bebia wo bia no oba ewiase hwe wo tete ma ja ohu say eye abusua ne produce people for the society na ya mamre mu se de nyame ye no ye na ye soa nkwala no dachi no wo ye ho enti ehu nimdie bia no nyame de amaye enti edru bre wo se ye tena se na ye sua eniema wo famu a amwa no emma wo ma mefamu bi enye wo kunu de wo ma me de ye ni bi oso ne mene a de chin ya papa no still want me anya no enye sa ware ani bi na wo so ware Kristo awade wo nyansem wo nyansem yo ware ewo nyansem nyame ya adomu a next week ye betwa so ada Reverend Isha edi ni day obey available ni be ma ye ni de ye ba be ka chem na that day no munyina mwetimi etua pacho number ne de ye aya na mo disturb Reverend dodo mo hia na mo frɛ ya de number ne edi be ma mo ye de tudwa and ko fodu mo na nkasa wa je no me na happy birthdays bi e fama ye nuanum ye na ye sorry when you Reverend me be so beka ene ma mi jai ma ne ka entokwa me ba se me be ma kwadwo ai ena msumi ni the voice of the voiceless woni ama no me wa ha ye se we show happy birthday that's right nyame koso anye na dom oma ni tumi nya kese wono ne so oma no sika bebre amen na ye wie show ni say ananko ode yakola ene mi bisa se ne lunch na be wo he ndi onya kan te bia ndi ye wie ode ye be ko bia boka che se mi wie a me friend ti ye wie a me yo ene bra kojo man for the voice of the voiceless na me say me one announcement back bi ye ochina nyame na ye me say fia da na ye Wednesday nyame ya do me memeninda me ye PPW IFN prayer prophecy and worship work here University Museums Conference Center the Intentional Women Network afi ye conference edi kan ya ye shase no say ye bom pa ye nyame kasa ye ho na ye san ya sorry enti nyame ya do ma memeninda work here University commercial area ho no obisa museum ho na obia be kire oba ho anopa ye shase no nkono yo no any second birthday no voice of the voiceless there no mama ya ma na wie ye nyina na ye nua be ma no second one no emfa nkoma we cordiama abrantie James Apia Amonike aka Original Nike or Croydon UK we every Ohima Original Mavis ho
ene kuhis kujis 1998 members nyina abrantie nyame ensure papa de odima oyema group ni nyina no yeni so yedase yenim se nche bia beba wa beto party de amaye nyina nti abrantie Amonike the boss man Nike happy birthday to you. They also call the ama Priscilla Enima Gottslav. Okay, mama can we ni enkwe. Madam Winifred Owusu aka Odia Sempa Ohinewa the first. Odia Sempa Ohinewa the first. Ocha de ewo Jacobu RC Primary na oye member Good Girls Group ewo St Mary's Anglican Church Chapache. We if you now phone nyina ho titiu Anita oka ho bi omo se yema happy birthday Madam Winifred Owusu aka Ekwia Odia Sempa Ohinewa the first. The atoso no na wo de fato so na menka Winnie Priscilla Enima Gottslav. Priscilla Enima Gottslav we a member Catholic Christian Daughters and Sons Association Kumasi Catholic Archdiocese we a member Christian Daughters and Sons Association ye nyina ye se Priscilla nyame on show na onye okesi titi unia Bema Collins o say ye ma happy birthday emfa emano afedi etwato okra emfa nkoma Jaden Ebo Backman akra hu efe papa we efri o maame ena wo auntie Mrs Sarah Achana o say yema happy birthday ena ya ye nua Glam by Tina Makeup Tina ye ni wo fie ha say ena o say Ebo yema happy birthday emfa emano. Production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akode Emmanuel Kwame Vadi Nana Yaw Era ena Peggy Midi Edi Beatrice Fiogabra obetimi afreme Aunty Bea sorry near the sports abremu nyame yadom echina so ye de nkomo foforo ebebremu ye da mu nyina amase As P Pharmaceuticals